مثايري 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 تزايد تركو انا الاخام انا الفاش وش تدايري تي غرغر تي السواكال قلت خديتي سشميني دركسان سعدي وضان نكيد ما نتغني احلي الماي الا الميزان نرف مرايا تقي اتولي غدي قواليم اتولي غازمو مقيم التكويغي ثايري مثايري 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 تزايد يوقاس امراد مريلا امراد مريلا غير مكتوب سلبونيا دارت كشما يدي ساتا ويغد دلوف ميقي يقول كم كتبا يرايين ممسلو ذك بردان تمنطا التحاب غم وجبو اتولي غدي قواليم اتولي غزمو مقيم التقيري ثايري مثايري 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 تزايد ماشي تيكلتك مرقا التخير سيم الطول واللي هما رد الدقسة ما زالت تنفوف ولا تسمي تعبيها إما مريد تنرنين ماشي ذاين ومزمرة عروي غفسان ذو سوال أتولي غدي قوالي أتولي غازمو مقيم التكويري ثايري مثايري 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 تزايد ذاك المهبول 40 سنة ديما مسطول رايح فيها زنقا زنقا كي الفراون عافس علينا من القيطون يلعب فينا بالدبوز على ريسنا زنقا زنقا كافي براير كي يعولنا كي الجماير كل مدينة زنقا زنقا رزقني تبذن في مزينة دير ذنبي الطفل في تيزين ونسي كذا نويد كيف ودن نقدر يميتك ننزين دي تقبيلي دي تسدن لبسنا ملوضي وكانت سمثن أمكاني ثوث ليثن يضوان ثوثي غدير فتن كلمتك قلتي غزمثن يخصم نتمازي غافل التكسير ثوثي غدير فتن كلمتك قلتي غزمثن يخصم نتمازي غافل التكسير كيرنينا بويرن ثوثر تندرن فين تتقنديني وذرر عيناني ولاش تفرم امزي كامثورم تلمازي في سيزو خجرجر دلدي ميتي زورم يثلي نسافرم نتللي تغيري مدمورر في التفضس تسلم يمضر نتمرم ويسمري ونغدي خمار ويسمري ونغدي خمار
في مسلم رينو مزرو ينغ ديك سستي سلالي البطلة ملل تنظر القلب لا غنى تودرت تودرتي نكلل سكججني مسرد ثلال بقيت يوم ولا ونناع تغلغ الغث محلل غرم تسل مالي فلت مازيغ توناع تغلغ الغث محلل غرم تسل مالي فلت ضيلي توناع بقيت يا مان أثقيت بومان يتنغفاني وقريكل تكمي ديكمان ثاغر ماد الامان سيد سلوك لي دوكال تكني مذهول زمان اسمي مدوين ياكومان هادي توابد الخاس تكال زمن يفكاتي زمان شنان ولادي سلمان هذا قبيلي ثوانسي فوكال هذا قبيلي ثوانسي فوكال نسيت مرسوس اللي تغريني مازيغن اسم النغنى السرسوس اللي يقول سكنان تاثوث لما كيطيني جدي السغن تيقنو ثوراتي الثمور أبو يشناتي في الثبوت يكس دهرام الزيدي سوان غفي زي وز وشفوت نتثي وضال الموت وتسير مقدام الليلي زمان غفي زي وز وشفوت نتثي وضال الموت وتسير مقدام زمان هاتي زي وزو أمك مدايزو هلكيني سكع قينين المريم غيازو أما جانا مغنزو نكذ ما سيفلو غنيم يقولين غدا منزوم من وريات الرزوم أمجي سكام يقرف الاسمين دايرتي تفوزو لكني الولد يقزو دمبيلي مولادي ذنبين ديما زغنو ولادي ذنبين ليك من مقالي طيجة يقول يتزغو دام يثريم ثباتي بتسبب لن يستغل سبتين
بالميزيد العقل ورسم ظلمور زقل ولا غفايل نغني سوبر نوسي من ذا يسم بطل البطل أكيد مثلي لسان الزيان أكيد مثلي لسان الزيان الثمور في القميان السلام سيد اللي غيث السلام أتسترس تمر في القبايل تيكون ديال رصاصي تيرام اثام وستي سرام نوان دايف غاولير السيد مزيان فرام يدور في استفرام في تجرى في التيار سلي ما غدلام يسرد نتمكتير الذي غلبان يغلي مخيل في كثير ويني فلانا نغدي الشكتير ناقل أسبان لا نسيفو كثير ندوري قلبي مسواوان ويغدي ملالم ندمتني غديتني كثير الخير غيوبالن ما شغد السلم ما رغبغضن وهور نسر كثير سلم نندفع ثرم اللي غيث السلام أتسترس تمر في القبايل تكون ديار ويدغي شرصاصي تيرام ثاموت تيسورام وندا يبغى وليار كون ويل مصيان سلام يذورك في استفرام ذي تجرى في التيار كون ويدي سماوان نور يسين سيف سني الماون قبل مرصصين مسيما وان نرسي بردين في جنب سماوان يسان سنين ما ثقي ماون رفض ماون تحزن ماون تكونت ينت يسليم اسكت كوس ماون تودر ثمون يسر ماون خيري تمتد بوثيم سيدم ننتفى ثورام اللي بيت السلام أتسترس تمر في القبايل تكون ديال ويدغي تشرصاصي تيرام ثاموت تيسورام وندا يبغى وليار كون وايل مزيان فرام يدور في استفرام في تجرى في التيار يدوى
من ليد السبان تغرر الأطمومي في ماني سيارات في قشدة تنسني بيلي تغير بان تنر من اليوم لكن ديما غبان ثورست النومي ويد كان يتبان يفايع عفن ودي تجابن أغيز من في جميل قولي واش يبان أصدار فن يني وغش فن تابك ليتي وقني ويد كان يتبان يفايع عفن ودي تجابن أغيز من في جميل قولي واش يبان أصدار فن يني وغش فن تابك ليتي وقني وغلطي في مورم عند التينيقا تجيغن في سورم نقول سي تفكا تمضي ويسفرم ويتسي جوجوكا شركا يتسي دشركا وغلطي لامن يسكانين يزم سيتي زطن وامن يكسوين السم سكدري من يديك من تغني القزن ويدي من وافزن وغلطي كل شي محالة دايرين تودك تسوما في حرشين تاسر نوضي في زمك كان يغتي الغاشين تبدا غافية التغمر اسدروس الغاسي في شي سركابة وتفتيمت فلاس يتسني غينك تمني هاد سجوج قغسي غيسارني غدي القد خاسكني ضرزة دجاجين أكني بغولك ونغول زن صحاريم أدفت كاني بالسمغول بمندو بحريم قاسي تبان دولي قول مزل حسريم نتداخل مقول يشنو ثيريم وغلطي في مولم انت زلي ذمن وغلطي في مارم نلكف في نقن وغلطي الصحراء ولوني موسن زلون ورثني صيفن وغلطي لحكم انويدي حقرن عرفني السوسن فموري السكرن وغلطي بوثن انويدي نكرن يرنورتي الزويغن وغلطي ثورم وغلطي كلش سقوا والدتي سقي غسدو قدش ما تفلت سرثورة ولا مزوني الدروش ينوى ما يتمس بزرامرني واللي سيفوناش فلا لا غامشي على ديت مش قلت سيني زيد تايرين السلاق يحبون الله يمهن العالم أكيد يقولك ونقول زل مسحارين أدفت كريمي بالسمور ومدهو بحريم خاسي تبان دول يقول مزل حسرين نتداخل بمقول يشنو ثيرين أكيد يقولك ونقول زل مسحارين أدفت كريمي بالسمور ومدهو بحريم خاسي تبان دول يقول مزل حسرين نتداخل وقول يشنو ثيرين لكني بقولك ونقول وزن مسحارين أدفت كلمي بالسمور ومدلو بحرين خاسي تبان دول يقول مزل حسرين
داخل ذا مقهور يشمو ثيرين لكن يبغوا يلقيو نامور دقزل مسحارين تدفد كان يقسم غور بالمندو بحرين خالص تبان كرنتي كلتي دنفاق قلبي كيضر سنعاود تزالاليس اسير بلاني يفاق يقرضو ضر السمع فديتنا السلاليس مغروفة مثل
تقسم ذا شك ذي بدان غرنا أمشك يكشات ثيقي بثقلكي يغلي والناس كاراونا أيثي غيلا يسير يصعب وستقسم ذا شك ذي بدان غرنا أمشك يكشات ثيقي مثقف المثاقي يغلي وفن ذكاراونا جديد الشنام ثراب تسكلام تعود تستسقي وسفروما عيولي وفيك فات تركا زيغ تتركا I am multiplied. That is how we do فكرة الفترة الجبران عن ترضى في السراح فكرة الهوى الحرام أريد الاتكام في الاسلام صور الحليم أنا سيكون الحمام برسيم مرسل وليم يكسرين بالدافئات المسرحة يعكم الحلاق عنيد قبل السيرة صفاص في التنسيق
سنة 54 تمسادي 62 ثقورة دثيركي ثقي غزني ثوغ الشيال ذي 80 ستفيتين ذي إثكلت نظن أزول أنسو في سون رثذول تنون ثمزغا نبلا ثلاث نازلي صورو بحري القبايل كزكويري بفاشن غايق غلي لما نبدل ذكلي بسوغير شنغي غديل دي مزيان في مصورة تمثيل ماشي لقبايلي الناس دا الملوك مازال غادي مازيغان مازال غادي مازيغان مازال ونزورو زورا الكنو ونقبل رازقلو مازال غادي مازيغان غادي لحقن الزور غير صغير بالربا فاش حليب ويدي بابا يخدم البغيس يقعد في السمور ثقيل الرومان بذويقين يطلع لهناك وكاليسا مازال بدور نغلي يموت وايلو لدواكي مازال دراويس ما صغار لاش نغلي تمزيان تمصور تمدين ماشي لقبايلي الناس بدا الملوك مازال غادي مازيغان مازال غادي مازيغان مازال ونصرو زور الكنو ونقبل رازقلو مازال غادي مازيغان شدني بظلمي سمع سفرارني تقدم نور نتوخيرا عروس وانسى من غير زتوا ثوريكني من ويوغل نرثفيا أبدا جرني ظلي فشتري السونة ناوي والحسن الديخير من صغار راش نغلي مزيان ثم صورة مدين ماشي قبايلي الناس بدا الملوك مازال غادي مازيغان مازال غادي مازيغان مازال ونزورو زور الكنو ونقبل رازقلو مازال غادي مازيغان غادي الناس بدا الملوك مازال غادي مازيغان مازال غادي مازيغان مازال ونصرو زور الكنو ونقبل رازقلو مازال غادي مازيغان الناس بدا الملوك مازال غادي مازيغان مازال غادي مازيغان مازال ونصرو زور الكنو ونقبل رازقلو مازال
مازال غدينا صغرنا فلاني قيم بلي مولاني بضا وعدا ولزم صفا لا ينجمع الفان ويني زيدي كورن ما خلص يقفل زيدوها فقر ويبقى باين صغار في الغالي ينجمع كفاني لكثر كاسا غيرها فقر ويبقى باين صغار في الغالي ينجمع كفاني لكثر كاسا غيرها الهم يدير زهر زرع ذي الشغل يديك سلسل زد مصور شبح نازل سوف الله الهم يدير زهر زرع ذي الشغل يديك سلسل زد مصور شبح نازل سوف الله زعوني النجم عليك فالكمل مرقا زري غدي قران وذاك غدي تجرقا زعوني النجم عليك فالكمل مرقا زري غدي قران وذاك غدي تجرقا فقر ويبان فايد مصغار في الغالي النجم عليك فاني لك ترقا صغيرا أشبه الزيغ قدامه اسمك اللي تبدأ الفتنة. Une émission spéciale Salim Isa, militant Chaoui. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Azul Dalil. Azul Ali, Azul Msflidna, Azul et Nassar Tigrin, Azul Lek. Azul Lawan. Et ça, c'est le Palais Sagué, donc voilà, long périple. On y reviendra après 3h du matin. Azula Tati. Azula Dalil. Azula tous ceux qui nous écoutent. Et puis, Seigneur Azul Ahmed. Azul. Et puis, Chéné Azul Ali. Azul Flak, Azul Ahmed, Azul Nassar, Azul Zaya. Azul Yakou Msflidin, et Dislim Lawanaki. Voilà, Dalil. Alors aujourd'hui, une émission. Alors, déjà pour le retard. Sagui Machid, là, faut faire. Dalil est en décalage. Nassara Sagui Machid. On faut une vigile. Bah oui. Attends, après, je vais revenir après toi. Toi, tu t'es caché dans les toilettes du train. Lui, il a fait autre chose. Voilà, donc je disais à lire un peu de sérieux parce que bon, c'est vrai que l'heure est assez grave, Tati. Très grave. Alors, on sait que actuellement, il y a une chasse aux militants depuis pas mal de mois déjà. Nassar, voilà, vous l'avez entendu parler du cas de Frar, Bouhafs, Massini Saad, Ouiyad, Tassi Glen, qui a dit Maroc, des détenus au Rif, des détenus en Kabylie, des détenus dans la vallée du Mzab, des détenus un peu partout. Et aujourd'hui, on s'est attaqué à un militant des droits de l'homme, un militant qui fait partie depuis très très longtemps du tissu associatif et militant, Amadi Moussa Madaki. Et il a milité notamment Salim Isa et tous les Toumoursini Chaouyen de Bourkini Larache, Adnou Al-Flas Kachouya. Et puis ici à Paris, il a milité au niveau de la structure collectif Amazir de France. Il a été dans tous les rassemblements pour la défense des militants, que ce soit pour les Mozabites, pour les Chaouis, pour les Kabyles et autres. Et aujourd'hui, il se retrouve un pied en prison, on peut dire ça. Ça fait déjà plus de 10 jours qu'il est en détention en attendant le jugement définitif mardi.
Le procureur a requis 2 ans ferme pour ce militant qui a tout simplement dénoncé les dérapages et les massacres dans la vallée du Mzab, dont le pouvoir a une très grande responsabilité, si ce n'est pas la plus grande et la seule. Donc voilà, Nassar. Azul Flawen, Salmer, c'est nos vieilles. تسجل الملالد وكنا بالنسبه لي في محبسي كل نتللي اما دي ثمور القبائل اللي مزافيا لا دغا سولتو ام كنا غادي كنا سليم يزا الى قد نسمي كثير ماشي كتوطف فيت في كان ميم سي طاس الخدمي قلان طاس ديوران طاس نتفراتين توالم هي الفغمسه ندوني ثوره ما داكي ما يثبور تظام ذاكني وسني عدان سليم يزا يوغال سلعجلان ثمورتيس على خاطر يطلع فورم بفافاس يروح هكا يمضي الفافاس دون لا بريسيبيتاسيون يموت سي رحم ربي لاكسيدان يخدم اكني بلار دينا يمغليس خاصو لما دون دي كونديسيون شغل يبودارا وسي ولا il y aura le 2 jours après, d'après les informations, on a essayé de il y aura même à la mise de l'aéroport, il y aura les lois des points. Donc, on trouve où ils auront là, il a un mandat, il a c'est aussi c'est traduit. Il fait مغلط يتعدى الحزن ياك زي مولاني ياكلو خميس يكرد يوغال الشغليس من تا قرابه 8 سنين شي داكي فرنسا غادي يوغال ارثو دارتيس نيالاس اكن دي بلا روم سريف في بسكرا اي بول داردينا طفنت لا بوليس دي فرونتيير الناس ذاكني هي موندا داري دي فران فلاك اي دي سوفار كيسقران الجوج وناس غير داير كواسني سالم يزا ما كيدنيض ينوضار يلحبس ينوضار يطفي في ذابو باسكو يشكلي ثردينا فاطاس نتمثال عطاسي سيتالاس لا دغا يعني ضران 2004 ديال الفوكس تمثال سي سباب سي صا عطاسي سي سباب فوالا في ذاك في القديشينس عفاينا كي تخمم عفاينا كي فيتنا دونك تسبي وين كان دار القضاء كنت نلقضن من نتا امي محبسه كل نظن ولا دغا نتا يتفنتسني بوينتر تمورت ما كنيسنا تموري قلان بونتي تمورت الجزائر تمورت قمزافيا كنا ذا عدي زاف الجوجاكي يعدى يبعد مليح مشوار الى هذا المشتي ذاك اللي عدات اجي من بلوس دو 1000 كيلومتر قلان سي خميس الميدان ديال الصوضن يعدى مام الواد عندها نساء الحبس ديالنا يعدى ورقلا نساء الحبس ديالنا زواكني بلار غردايا اكني بلار ديالنا ساعدنت زاد شرع لان ايفوكاتور نينس حكم ناس le procureur de la République lui a requis 2 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars équivalent bon 100 000 dinars 10 مليون voilà donc du coup زكواسني ناس جوج دي ديليبيري لو 31 يديسدون اما كاين في دي سميكتا دليل زكوا سنين نكوني ما جا كان لا نكوني لا دغا سولتو ثمورتيس خدمن يوث نسبانيث عندي دفعن روبريل عندي دوثنا في صدفايا في محقراني ثاقي نريس نسلاس نكوني ويجي كاتاشين كيني ولا نكوني نسيان اورغانيزي دون لا بريسيبيتاسيون باسكو صغاليد فلانا ولا شويه ويفنا الفلاس هذا ذا فول الجزائر كي كيفنا في الشغلايه. Donc, nous avons un comité de soutien, le collectif des Amazons de France aussi, les mouvements politiques, où ils ont salis, même de Calis, où ils étaient hamlin, où ils étaient comme Chouaras, comme Norenes. Ça حاولت عفاينا كي قدران سوى سميت وطف على ساقيو توران تراجعوا انا عايشه سنه 3 ايام دنوالي لا ديليبيراسيون دو جوج لا بور المومون سميتات كان بيبراي فيت في كان ماذا قال لوين سوغ يمدوكالي ودوان الراس دونك فوالا سي وين دينا سورا كان تنمير. Zahia, qui est une militante ici à Lyon, bah oui, tu es militante, non? Pourquoi tu tires ces yeux-là? Non, militante. Tu fais partie du comité. Laisse-moi finir. Non. C'est qui est une amie de Salim. Oui, voilà. Je suis là ce soir. J'ai pas pu aller à Paris parce que samedi je suis censée travailler.
Donc, et puis hier soir, on n'a pas dormi parce qu'on essaye d'écrire un peu partout. Donc, hier, on a fait le tour des députés européens. Et je suis là surtout pour dire que Salim, c'est avant tout un homme. Dargaz, comme on dit, c'est un grand ami, c'est un frère. Et je suis très, très, très affectée. Et je pense, même mes filles, j'ai 2 filles qui l'ont vu qu'une seule fois à Paris, elles s'en souviennent. Il les a marquées par sa façon d'être, sa sagesse, sa façon de parler aux gens, sa façon de transmettre des valeurs, son sourire. Et surtout, je sais pas, il y a une certaine... Il inspire confiance, voilà, qu'on le voit. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que quand tu lui demandes si ça va, même si ça va pas, ça se voit jamais. C'est toujours le sourire, oui, oui, très bien. Et c'est toujours lui qui vient en aide aux autres. Donc aujourd'hui, je suis là pour dire, on sera toujours là jusqu'à ce qu'il soit libéré. Parce que le but, c'est qu'on le ramène. Il vivait en France, tranquille, il travaillait, il n'avait pas de problème. Il faut qu'il revienne. Voilà. Ah oui, bien sûr. Voilà, on va essayer de prendre des appels. On aura son avocat, Konsela Zargin, il y aura également des militants mozabites qui seront avec nous. Ils vont intervenir, Salah Abouna, et puis d'autres militants, Aziz à Marseille également, qui veut également intervenir. On fera participer nos auditeurs qui sont à l'écoute. Il y a beaucoup de monde sur la toile. Je voulais poser une petite question à Ahmed par rapport à tout ça. Comment tu vois la chose par rapport à ça, concernant les droits de l'homme en Algérie? Bonsoir à tous, merci de me donner la parole. Moi, je suis venu surtout par solidarité et puis aussi pour apprendre beaucoup sur cette affaire. La question des droits de l'homme s'est toujours posée en Algérie, donc de tout temps, il y a eu des personnes qui se sont élevées contre les restrictions aux libertés individuelles et à la liberté d'expression, donc il n'y a rien d'étonnant sur cette nouvelle affaire. Voilà, toute ma solidarité à tous ceux qui en souffrent et qui sont atteints dans leur combativité et leur militantisme. C'est indéniable, hein. De toute façon, l'Algérie et puis un certain nombre de pays du bassin sud-méditerranéen n'offrent pas la liberté d'expression qu'on a en droit d'attendre. Voilà, mais sinon, j'en sais pas beaucoup plus et je suis là surtout pour écouter. D'accord, merci Ali. Ahmed, plutôt. Allez, il est là. On va juste faire une petite pause musicale à l'imam Le Chourelif. Ouad Noural les appelle. Les auditeurs, ils peuvent participer via Skype à Dalil. Il y a aussi le téléphone. Tout à fait. 478 39 18 15. Et le Skype, c'est Radio Canu 69, tout attaché. Radio Canu avec un T, 69 tout attaché. On écoute une petite chanson direct sans les Horaces, Azden Sali Dehi Atachawith. Très très belle chanson, Yugorthin. D'ailleurs, c'est un morceau, c'est pas le morceau officiel qu'on trouve sur YouTube, c'est un morceau qu'on trouve nulle part d'ailleurs. Je vous laisse écouter. Ouad Noural. بدت في اللم وريزة مقران يلي كربت في اللهم حسفك زي ثمام ذوك سلسني إن يسهن السيبدد في اللم همورث مزيد
يغير شال الناس يسوي مطاونينو إن يا سيسلغ ورني نتزمام لا غايث ما من يسن نصري يرفد فارم على والناس اكسد زمام ذا مقران ينا يخني تازرنا يثمام ودس منها نفوس تنتروى ومزيد إن يسهلنا يلي هاي تنفوس ترجي غيبت في اللهم بريزة مقران إلا يلي كربت في اللهم أصفك زي ثمام ذوك سلس النير إن يسهلني السيب في اللهم إن يسهلنا السيب الدرث أيا رياسة مقران طريقها ويا النجم وريقي مدي سليمان ديوان سو مزيان سو مقران واني قلمان سيدرا نهيت اجري سلوكون ايمي يمي سيهير دموت يخفي لنا وريسك سكور دي دورو تيزلا ورنيت زمان هموت خطور لتشيتو نزيوم دوزاشون ايا مقراني مقرانا ينسيش موتن يوم سا زنزنا والوشي جلا واسي مشو منايا منان اقان غتارا اوال غرنغاكلا نسلاسن نوكيريلسن انك ظلنتم دو بريد جينا دلس الدوغا مغيول جرينا نغضي حسرات اماس وسلاس سلاس غدا ليف فاوتي السن جنسي شموتن يوم سا اوغس نوال ما تهنوش يا ديكورن ما تهنوش ونيقيم دو فوس لا يا وال لا هفلاك لا يا قد لا هدواك لا هي الرقصة لا هامور حليل حليل فيا توب مدور دين ميت
ميتا بورن تموت ميتا بورن تموت Dihia et Medisla, vous êtes bien sur Radio Canu, l'émission Berbère sans frontières, une émission de soutien et de solidarité pour Salim Lisa, un grand militant chaoui. Dalil. Oui, tout à fait, une très belle chanson d'Ihya Tachawit, qu'on salue, une femme qui est restée en exil pas moins de 40 ans, pratiquement Nassar, très grande militante, interdit d'entrer dans les Aurès, qui n'avait même pas de passeport. Ouais, justement, Salim, justement, elle a fait son retour avec Salim. Est-ce que tu peux nous parler du retour justement de Dihia? Bon, Dihia, il y en a خاصة لما نتمثل في دهيا كاين مكتاد يوث كان نتمثلت باسكو والنا في سليم يا دهيا en 2014 نسوجدنا نورغانيزي وي رانا عندي تكي سليم لا دغا سورتو نتا ياك نكون يركل سوجدت يوث اون انيشياتيف عندها الناس تقولني ثاني ذا نسيان السمغار تاذوك لي ذا شو لا قرا ديالي ذا والكان يلاق لو انا ديالي الفاعل دونك انا بري لينيسياتيف نعرض سيني فنان مقرانا نشنا تقبايليت فرحتي مازال مولا اذا شنا نتمرث لوراس دهيا سنه تكجداتين نشنا مازيغ يسني تسن اسني شفي غا مساكي ذاك سليم كي انيمي لا سواري نتسدي مسلانا في القديشه كي نخدم نتسدي في كان مش نتسدي سفامن نتسدي سفرزن شفي ذاكني هناك اساكي او مسلا في دهيا ماشي كان دهيا تنازور معنا دهيا ثم ناس دهيا ثقليث يدي روحن سي يدي صوب يقرفدن يسم دهيا ثقليث تيمازيغن يقبلن الاعداء واسمي يروح ديكشم شفي وثناس كل كف وثناس كفوس باسكو يسنم كي يستخدم موال في دين ولا الغاشي بوي ذاكني يحضر ناسني نمسلايا براي نمسلايا كيجيك المسادي هي ما كنت زرم ذاك انت عليك طاس شحال هي جيت تعيشي ديال الغربه تتمني ماشي كان سكولي دروح رباكي ولا نتا ولا نتات طاس يستخدم من بوغور لهنا تمورث وتتسجل راه كاين تخدم الفنين سنا تخدم تازورينس كنيسي هوا ايمي تيني تغني نتا واش محدث تيني دي تمسلان فوغور يتيزير وكذوذ اشاوي وكذوذ مازال نتوماتا دونك اشحال قرب 20 سنه واش هذاكي الغربه 2015 2016 ثلاث وغالينين صار ثمورث دغا ذاكي كان نجبد الاولها الغاشي ذاكني غاسن في ثوغالا كني نزراك ذاكني يدا سالم يدس اسني ديفان سالم باللي يوغال ماتشي سيكل تاكي ثانكاروث بيسكي يروح فيك لا ديرنيير مينوت لا دابا سيك بون لا فوربي اسني نافيشي قرب 3 ايام وقبل طفنتي مسري فيك تروح هنا تمورث نافيشي دوك باللي سالم هذه دو يدس باللي تدي هي طاسي مع ناس اللي قدام يدس ذاكي نزمر دنفك استقسي واش راه سنو تحبسنا راه ايمي واش تجبدن تمثلت 2014 نتا يوغال 2016 يعني سني فاند باللي يوغال تمسلاين وكذا ثمورتي شاوين تمسلاين بارتو باكني سليم وكز الماض ثاني يوغال ساكال ثمورت كانت تزرم ذاكني عينا كيس دي ضران يسليم يضرايز صغرسن الا وين تنادين دفير وسحب ساكينس الا وين تنادين دفير تطفى كينس ونزمير دنيني ذا شو نزمير ونسارك يسلني قلقنا كنا نسفهم ذا شو كيكيو ذا شو تكات خطوه زاكينا ذا شو تكات قلاينا كي تسدين يتسدي وذابو الجزائر مارس انا مصباطلي دونك ماذا قلت فغام بالعبد ذمذان سالم يحمل ملح دي هي ماشي كان لا دغا ثفنات لي تكستينوس يتمسلي دطس فلاس يقرا ذاك النيد نساتي تفاث ريشاويين ذا سيرم على خاطر من نسات ماشي تينا كان يخدم لي كونستا تقرا اثان تمورت الشاويه فوق تكشميت تعرف تنسلمت اتان وزميره راه تزر زات لا خدم لي كونستا قلت سكويد الغاشي لما عندنا تكازن دا تفراث تقراسن ثيل اللي نا ما دي شاوينا ما دي مازال نسوماتا ذي ذوك لينا ثيل اللي نا
ذي ثموسني لا دغا ثموسني تقراس الا قد تغرم الا قد تلي مالنون الا قد تغرم ذليسن ثموسني كان نزمر نكس محياف يديغلين فلانا 14 القروناكي ثموسني كان نزمر نكس الشراه يقبلون نولا الغاشي 14 القروناكي لا دغا اللي شراه كيمان لا عنده سوا خاطر تيجاو كيديوس انا سنا سليم سنا مليح مجمع ما كيدنا زاهيه زرا ذاكني شحال مرات تمسلا ياك ذو ذيس بوسا ما من كوني ما نتمسلا ياك ذوي نتورا اميك يبدلن ام كو غالنو فهمنا راه دي فوا كرا نتيكوال وفهمنا راه سي اللي نمسلاينينس كرا نتيكوال وفهمنا راه ذا شكنيك بغا يقصد ما دي تمسلا سي اللي تمطوط معنى انت جامي يفشل جامي ناك يوث زكوكدود ناك جو في بيسي بغاد سر فاسني ودفرات الكوامان يتوغالد طاس دير كيما طاس دي تنجا انا طاس دي تاعون فلاس لما انا روماركا ذاك ولا اصلا كل حال وذاك انا كي يدير كيما قرب 3 سنين هي يصبر يتمسلا يدسن يفهم اسن طاس ولا الحال سني دي تفوت على خاطر فهمت ذاك ذركاز نتكزي ذركاز الفهمها ذركاز يصبرن ذركاز يزران دا شي يبغى ويزرا ذاك ناكدو ذيس اطاس نتاعكم تيعبا نتعرف تنسلمت دوبي بلوس دو 14 سيكل باش كني اسد الترزيل اللي باش كني غادي يولي ثفاث الى قطاس القديش ولا غادي على عطاس لا باسيونس عطاس الصبر دونك ذا شتي كاد قيمني سليم لا بدون تشتكيره جامي دي تشتكي خاصي لا في زات نوغورنا زات نوغفلنا زات يدورا غفلان يدي غالين فلاس لا معنى ماشي دلاف دي تشتكاين دلاف دي يتعرض دياف تفراث حضر ذات توم ديالني ثواغتني ديالنا في درتي سافتوك لي طايور دو بيير اسمي ثوالام ذاكني يوث نتاليف يعني تاوين دينا كاع كورنا كنت تاوين لا بيير ستاين شنو اللي كنا لا سيليكوز لا سيليكوز اسمي ذان تمسات نيون ديم دوكا لي ساك خاطر ديما غناس ناك دو ذاك ناك يجي الحال 2004 ابري ما توالي ذاك نوز زمر 15 ما تسوالي كان تنعثفن تسوالي كان نطرنا نقيم دي السيا نزراك ذاك نقرا هذا مثلا انسان شت ناكل غير وسيفشل يفسن ذا شي يخدم يخلق ديوث لاسوسياسيون ذاكي فرنسا سميت دي بلا ذاكي فرنسا ثروه طانيط اني زيد يجمع شويه قدريمن عندي تسونسيبيليزي ميم مشطح نتورا قراسني لا قات بروتيج مي مانون على خطا الهلاك يوعر مليح تمثل ميم عندها لا ميديسين توقد مرزات يتسيا هذه حامي في واش ولين بو ذاك نهلكن يتمسلا يا ديخم دي دوكيومونتير يبوت دي زيماج بور دينونسي في مساله ديال الكل دونك ما دام تاع سليم يشد الملح رتفوكت يشد مليح سقسيطيس تودرتيس كلشي نس يشد مليح رثمورت نتفوكت كوانش ثاقيه ولا قرا النعجبنا الفو باسيتوني ما ساقي ما قال ولا ذي مياثن يقردان لا يفوت السناره لي جون لي موان جون يديفون روفري الحون طلبنا في اللينس طلبنا كندفاع ايمي ماشي ذي وين ونسارا دوني الزاد نتاكمات ساقي تباند شي طوح هذه يوغال برا تواليم ذاكني صدفه يطفن اسن توغال تاعكم تاسن يوغال زازرو صالي بول نقارن اسن يوغال تسخنا النصر مسلم لانويا هذو الثاني سون دون الكوليماتور ندير لا ليست ونعلم راه سيد مانوالي ذا شو صدفن يسلم يزا ساقي فاش في صدفن تحسي ثاني ديفانا طلعت وين ديفانن اين في دي مثل الجوج عندي مثل البروكورور الا وين دنفانا راه ولا مثل مورثنا مكتلاحون غالفيتو دنتفانا راه ولا دي تفانا قالنا ذاكني اشوار ديلي دو سوليداريتي اشوار راه يفدر ثما كمزافيين جوج 2014 وماشي حاجه سليمه ماشي حاجه سليمه قلان شفامي الكل نخدم يسني سيتي لا بروميير فوا لو كوليكتيف دامازون اون فرانس يجي نجمع نكوني اونفا ماشي ياري مزوره ندي سولن نخدم راسومبلمون نخدم دما كليبار سورا الى يوتيوب ماشي كان لا سليم سليم يند كرا بوالن يقراك في راس ديال الكليبني يقراك والحوايج راه ونسرايره يمغراس النسا وإلا قال هذا الزمن ذمن نعيا ذيك ذمن ذلوانني ذاني دير ولا نكوني نسازر فاني دير شغل على مازال كيكس مساتن نكوني الكل نمسلات نسخ الموال بلو ام كيدنا ترى وعرض اكثر بونشتا قصحنا اكثر بونشتا مسلات وحبيب مقدار
إما نصوض على السلام تمسلاد نادية عيسى نصوض على السلام aussi يمسلاد عمار يمسلاد رشيد لو غيفان مسلاد دنكيني نمسلاد دوك on a qualifié مرني même si أطاسي كيقال بزاف et tout نمسلاد نكون في ليتنوسيد في الجينوسيد نستخدم أولنا كي نتا يوغيش فيغ يوغاتني يستخدم خاطر نتا يغوفوز ديتنيسيزي لو كونفليني يقراك ذاكني يوغياس ما سنيني ذا عرفن إوا عرفنني يقراس دي مازيغن ونزرارا بلي دي مازيغن يروح اسني لسا مازيغ دونك تو ما سي كاين يسوال دا العين نكون ما عرف الماتش كان تسمى سي فين فيك دنيا غالفي C'est exactement ce qu'a dit un journaliste ce soir, Ali Shibani. S'il l'accuse du poste, du fameux poste du 24 janvier 2014, Nkini, je mérite la mort. Parce qu'il a écrit, en tant que journaliste, il y en a qui ont écrit, qui ont dénoncé et qui ont employé des termes de génocide, de massacre et autres termes. On voit pas. Je sais pas comment qualifier l'arrestation de Salim. C'est un guet-apens, c'est un. Oui, malheureusement, Zahia, je pense que c'est tombé sur lui. Ça aurait pu être Nassar, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être Yassine Chariou, ça aurait pu être Nadia Etouiza, ça aurait pu être Yasmina. Tous les gens qui ont milité. Il y a aussi un Dalil. Je pense aussi parce qu'on est en train de décrire un grand homme. Salim est quand même quelqu'un de remarquable et de remarqué. Il y a peut-être aussi quelque chose, enfin ça c'est mon avis à moi, est-ce qu'ils veulent pas provoquer quelque chose parce que on a déjà eu ça avec Mouloud Mamri et compagnie, ils nous ont soulevé des régions, ils les ont massacrés. Est-ce qu'ils cherchent pas la petite bête quelque part? Il y a de ça aussi, mais bizarrement, et moi c'est ce qui me met le doute, c'est le fait que son arrestation est arrivée la même semaine lorsque l'Espagne a refusé l'extradition de Salah Abouna, Khodr Scouti. Donc c'était un échec cuisant pour le pouvoir algérien. Est-ce que c'est pas une revanche ou une façon de dire maintenant on va vous faire payer, on va faire payer très cher à ceux qui ont milité ici en Europe pour justement faire connaître l'affaire Zahia. C'est possible. Il y a plus grave que ça. Enfin, على خاطر ندوقا راني شاك كويزون فرانشمون ندوقا الانترناسيونال خاطر نوالا ما مرزوق تواتي صافي خاطر سمحي كان نصر البوفوار algérien il a enseigné les Espagnols بلي Gaddafi c'est des terroristes et l'Espagne leur a dit comme quoi l'Algérie bien sûr. En quelque sorte l'Algérie se foutait de leur gueule et avait inventé toute cette histoire. Bien sûr, il a une semaine après, c'est le hasard, c'est une coïncidence. Non, parce que le mandat d'arrêt contre Salim, il est arrivé juste après le refus de l'Espagne d'extrader Khodr et Salah. Il voulait faire un exemple. Il y a de ça, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais je pense dernier. Sur les militants, sur les comités de soutien. Exact. Bien sûr. Oui, bien sûr. De toute façon, on ne sont pas à l'abri d'une arrestation arbitraire. Des fois, c'est des dossiers vides. Donc, n'importe qui se met à maintenant, je pense je trouve que c'est très très intéressant. Maintenant, Salim, en fait, Salim déjà, l'ORAS. Et l'ORAS, c'est important. C'est important. ولاش موفمون مقرن اما كاين لا يثمر القبائل ما كاين لا يثمر enfin ما كاين ديال الحرس يثمر قمزافي نسني عدان Salim il fait la jonction نغي السنطل يراو كيدوزني مازال c'est ça en fait يعني sa spécificité نتا Salim طنت اذا شاوي بوينتاري مزافيا خاطر يتكياك القبائل الكويت كيدز مازال لا باترونتير سليم ذاري في ذا شنوي ذا قبايلي مريت مسلا قبايلي طاسي قرن شمقلع مريت مسلا ثاري في طاسي كيقرن الحسيمه مريت مسلا تشاوي تساونا ذلاف اكس دوك لنا كديت مسلانا في مزغه دونك سي كيلكان qui symbolise Thadoukli une probable Thadoukli il y a les Mazéran je pense d'un ch'tagir et puis في انسيستينا ثونا الغردايه وانا زمرنا طفلنا تعدين دينا بسكرا تعدين دينا غرسان مثلا الحبس دينا زات واخا من سن مي الفولي اوسي تالمون ils ont de la haine tellement ça la haine ميال ركازاكي تنادين تولا قران تو ذاك ند سميتها فيت في كام 2004 رغان كنا طفن
يروح قريب اسكواس يقفر دي ثمورة القبائل. ما نتقسى اما دي مقلع اما كاع الزلال اما كاع الزوكان اما زلاف ما قد تمسلا ثمورة القبائل قد تدرت عدى الساين دوكال وتفك انا راه طاس قمدوكالي وذ القبائل كي ما زند بريزون تاع سليم غادي تمسلا يدسن تفك انا راه بلي ذا شاوي ديجا تمسلا كورامون بارفيتمون تقبيليت ويا يسني من بوان يسني مذانن شاك لا ريجيون يزران ويك مقرن ديكسن ويك تواسن ديكسن اي دونك دوكو يا واش قريب زكواس كاوشا اون كافال سو دي ريجا ضرمين طفن فافاس بوين تاع الحبس تورتورينت بوينو كماس كسدا شو ساعدنا راه في كماس يصوض ميم تال موسمي دي بول الخضار ذاكني تورتورين كماس دون بلا ما نعاود دوك داشي كلا وين يبغانا ذي ولين تمثال كاع طاس لي زارتيكلي دي توارونا في تمثال تاعي معنا اكني دي بول الخضار ذاكني سكركرنوك ثواشول تسع الحبس ذاين ناس تورا ملو كان تروح كانوا يدوق عاره يمثل بودر ارتواشولتيو يساعد يزد ثيكتي كان يروندي غادي يروح غادي يسلمي ماني ساكن تسرح نيت واشولتيس يماس إما صوض أفوذي جرزن إما صوض سلام ضم قران ثنيس ذاك الملوك أنا دليفر ضماني أكن كرا طيب هاد زرنا كيد الكوراج تاع مطوفه كي تسافغ تاع بس الناس ملوك أنا ديك شمط بتوخ أدخل ماني وين الحبس دونك شغل ديجا فين فيك إني راك تفوخ أو كثوا شولتيس تشد مليح على ريزيستونس تشد مليح رو منو غير تيجرا ولا ماشي بوسه فنكا. Merci Nasser, merci pour toutes ces infos. On a encore l'occasion de parler de Salim tout au long de la soirée. On a un intervenant, on guide Kosela Zergin, c'est l'avocat Salim Yeza, Assine Azoul et Imas Zergin. Allô. Allô. Non. On va essayer de reprendre. غادي نساعدو تنتزليت سيمي غادي نطفى لافوكا سليم عيزة غادي نوالها أتدقير الوضع قفيلي ثنبين زي قارن الماء تنتور كلين أسدنا قدوان ولا زي شيو قد غازكا أتوضع حذنين لما سيرت الأربع إذا غاداينين لما سيرت الأربع إذا غاداينين التكهير الوضن ثاق بيلي ثنين التكهير الوضن ثاق بيلي ثنين سيقارنا المنهدر نسير كلي زيني كل منهدر نسير كلي حستنا قدوة ولا ذي تيزي وقد غازك هاتا وضعتني تمسيرت الأربع مرد غاثا يمين تمسيرت الأربع مرد غاثا يمين يا فريق الحلاوي تسي حملا يا فريق الحلاوي تسي حملا ثروى الحلال عيز ذويك زادا ثروى الحلال عيز ذويك زادا غرامي لموحل فوق المذي مشوما صرفنا غثي نسال ويقذني لوما ورتسمير مش والدا شو دي قيمة ورتسمير مش والدا شو دي قيمة أتيا تحملت الدار الحيف أتيا تحملت الدار الحيف تشفى مقلت سورة الدسك بكيف تشفى مقلت سورة الدسك بكيف صوات تزلت ورحب سنة تاسيف ذكرت شللت تعداس الطيف تجزت غاولت فيك جدان النيف تجزت غاولت فيك جدان النيف
كاكاية تصار ذو يكرهني مانيس كاكاية تصار ذو يكرهني مانيس مثلا خصار عيدة السربيس مثلا خصار عيدة السربيس كان السباطر وين ذي حبيب نيس عينك يجرجر يفغس دين السيس معطي في الأماران الحوفي جديس معطي في الأماران الحوفي جديس ريثيزي والزوم الظن تيزداين ريثيزي والزوم تظن تيزداين يسرو والزوم حزن انت تزمرين يسرو والزوم حزن انت تزمرين الغنية تعوم الزغر تتسين تعرف ذات شنو والغاشة تعدين ورارات نحمو هاي تقبايلين ورارات نحمو هاي تقبايلين عيونك نيتي وكي ما يقروا القهوة شروق يلدين زيغ ما يغرى عيونش نفير يولي سوق الوزن الشمة فرد فيري يزين يسوس في ذي القاعة يونا يسبي في مورس درارة يونا ذا سكني ما فيني ولا ويسن ذي سكني يتراجو البيزا على غسيل الثاري ما تسافك كسدا يونا يتلغوين يفض سيت برنا يوني بارري ما تخص الزطلة يون قانا دوري سزل غالي جامع يون ثار غالي مار الجامعة يون يتوالي مورد النكرة نكون نتوالي مورد النكرة يا ورد النكرة كدي قرنسنا هاتي من تكرار صريغ النرد سروت موسي من دويا قرست سورة تشرح ثات السغرات وريلي ذيك سنفر هاي عندك زمت زلساقية تنساعد كي قال دليل إذن عزيزي مارسيل non? Oui. En attendant l'avocat Zalgin, on va prendre notre ami Aziz, animateur à Radio Galère à Marseille. Azoul Aziz. Azoul Felek. Mais écoute, Dalil. Oui. Il y a un souci là. Ça veut dire qu'il y a une sorte de ce qu'on appelle de décalage dans les. J'entends des gens parler. C'est normal parce que toi, tu écoutes le streaming à Marseille, donc il y a un décalage. Oui, il vaut mieux que je vous appelle par téléphone, c'est mieux. Non, c'est mieux. C'est mieux là. Simplement, tu coupes ton. Voilà. Là, tu es en direct, mais tu coupes ton poste, tout simplement. Je coupe mon poste. Voilà. Oui. Et comme ça, vous m'entendez là? On t'entend très bien, il n'y a pas de problème. Et comme ça, vous m'entendez? Très bien. Voilà, il faut couper ton poste. Il y a une interférence 15 minutes à... Aziz, tu coupes ton poste. Oui, j'entends, oui, effectivement. Aziz, واش هو اللي في سخسي البوست ديالك عقلك en direct et en plus ولاش le décalage. Ouais, voilà, d'accord, ok. Oui. Voilà. Voilà, Aziz, donc alors juste, on va te mettre juste en attente à Aziz, mais ولاش هو اللي في كوسلا زرقينا ثاني النار اسيني غازولي كوسلا. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, maître. Ok, parfait. Zulflek, Sophie Essek, bienvenue dans notre émission. Allô? Oui, on vous entend. Oui,
Allô? Là, on vous entend, maître. Oui, alors c'est la question, s'il vous plaît. Oui, je vous disais bienvenue dans l'émission Berbères sans frontières. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes donc l'avocat de Salim Yeza. Alors tout d'abord, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est un petit hier, Salim Yeza, dans quel état il est? Je parle de l'état, son état de santé psychologique. Dans quel état se trouve Salim aujourd'hui? En effet, Salim Yeza, il faut rappeler que c'est un militant, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, un caractère, donc ce n'est pas une poursuite judiciaire qui va mettre en cause ses convictions, encore moins c'est son engagement pour la cause Amazigh et son combat pour la reconnaissance de l'identité berbère. Donc, par ailleurs, il se trouve que Salim Yeza a exercé par le passé le métier de la taille de pierre, donc il souffre d'un problème pulmonaire. Son emprisonnement à la prison de Ghardaïa ne favorise pas l'épanouissement dans son état de santé. D'accord. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'était déjà pourquoi, parce que j'ai vu ici et là qu'il tenait absolument à ce que ce soit vous qui soyez, qu'il soit l'avocat qui le défendiez plutôt. En effet, pourquoi a-t-il voulu? Vous m'entendez? En effet, il y a plusieurs raisons, mais entre autres... Pardon? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, en effet, il faut rappeler d'abord que Salim Yeza était le point de contact à Tkout et dans toute la région des Aurès pour son engagement en faveur des victimes de la silicose. Je suis également l'avocat des victimes de la maladie de la silicose dans la région des Aurès. Si on se retrouve aujourd'hui au même procès pour défendre d'autres causes, ceci n'a rien d'étrange. Donc, nous nous connaissons depuis de longues années. Donc, on s'est retrouvés encore une fois pour défendre une autre cause. Voilà. Dalil, maître, de quoi il a été vraiment accusé réellement, En effet, pour deux chefs, exactement, pour deux chefs d'inculpation, en l'occurrence, incitation à l'attroupement, article 100 du Code pénal, et incitation à la haine, article 295. Mais il se trouve que la demande d'ouverture d'enquête émise par le procureur de la République a été basée sur l'article 295 du Code pénal. Donc celle-ci prévoit l'acte qualifié comme violation de domicile. Or, les faits qu'on lui reproche, c'est l'incitation à la haine, et donc ça devrait être l'article 295 bis du Code pénal et non pas l'article 295. Maître, comment vous pouvez expliquer que le mandat d'arrêt a été fait juste après son entrée et avant son retour en France? En effet, le plus étrange dans ce dossier-là, c'est que la publication sujet de poursuite judiciaire sur laquelle l'action publique a été déclenchée, c'était une publication qui date depuis 25 janvier 2014. Autrement dit, il y a un délai de prescription qui dépasse largement les 3 années prévues par le Code de procédure pénale. Pourquoi ont-ils attendu l'année de 2018 pour poursuivre Salim Yeza au moment où il vient d'assister à l'enterrement de son père? Ça reste un point d'interrogation. Alors justement, concernant son jugement qui sera ce mardi, là, le 31, sur quel point ou sur quel comment comptez-vous le défendre? Est-ce que vous avez une idée sur de la façon sur laquelle vous allez le défendre? En effet, nous avons déjà défendu la date du 31, c'est la date de l'examen de l'affaire. La semaine passée, semaine Théadben, on a déjà plaidé le dossier de Salim Yeza sur la base de la nullité des procédures judiciaires entamées contre Salim Yeza, puisqu'il faut rappeler que la poursuite judiciaire est frappée par la nullité et pour cause de la prescription du délai de incitation à la haine ainsi qu'à l'attroupement. Donc, il y a le délai de 3 ans qui est déjà consommé. Dans le fond, il faut rappeler que la publication
sur Facebook publié par Salim Isa et sujet de poursuite ne contient et en aucune manière et en aucun moment aucune incitation, encore moins un appel à un attroupement. Dans cette publication, Salim Isa il a parlé de concepts qui vont à l'encontre des chefs d'inculpation. Donc, il a parlé de l'humanisme, il a parlé de la non-discrimination, il a dénoncé l'instrumentalisation de la religion et de l'islam. Il a dénoncé également l'utilisation de la violence comme étant une forme de revendication. Donc, on ne peut pas lui reprocher le contraire de ce qu'il est en train de le revendiquer. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre l'affaire Salim Yeza et celle des deux Mozabites qui se trouvent en Espagne, Khadir Skouti et Salah Abouna, puisque l'Espagne a refusé d'extrader ces deux militants mozabites justement dans la même semaine où Salim a été arrêté? En effet, la poursuite de Salim Yeza s'inscrit dans une longue série de poursuites à l'égard de défenseurs des droits de l'homme et à l'égard d'un principe fondamental prévu par la Constitution algérienne, celui de la liberté d'expression. Nous avons tout été Merzoug dans la région de la Kabylie, plus exactement à la ville de Béjaïa. Et avant lui, il y a plusieurs journalistes qui ont été poursuivis sur la base du même principe. Voilà. Nassar. Bonsoir maître, j'aimerais juste vous poser une question par rapport à comment elle s'organise. Déjà, la famille, est-ce que, puisque vous êtes aussi l'enfant de sa région, vous êtes son ami, proche de la famille, comment elles vivent toute cette histoire, quoi. Est-ce que vous avez des informations? Vous avez rencontré en effet, la famille vit exactement, en effet, la famille vit une double douleur. À la fois, c'est la disparition tragique du père de Salim Yeza, décédé il y a moins de 15 jours. Deuxièmement, c'est la poursuite judiciaire de Salim Yeza, mais il faut rappeler aussi qu'à la famille de Salim Yeza, il y a son frère qui souffre aussi de la maladie de la silicose. Dans cette famille, il y a Salim Yeza et son frère Abdelwahab qui ont déjà exercé auparavant le métier de la taille de pierre, et qui souffrent eux aussi à leur tour d'un problème pulmonaire. Donc, je crois que c'est un moment très difficile pour les uns et pour les autres. Et pour les médicaments, par exemple, vous savez très bien qu'il a besoin d'un traitement. Est-ce qu'on le laisse, le prendre? En effet, pour le cas de Salim Yeza, ce dernier suit, un programme thérapeutique en France depuis qu'il a quitté la région des Aurès, l'Algérie. Donc, son emprisonnement et à la prison de Radin ne favorise pas son épanouissement sur le plan sanitaire. Est-ce qu'on le laisse prendre son traitement ou pas? La question qui se pose, ce n'est pas si on le laisse ou pas, mais Salim Yeza doit suivre son programme de rétablissement en France pour pouvoir guérir. Son emprisonnement ne le favorise pas en aucune manière. Maître, un mot sur la mobilisation des citoyens ou de la région. Est-ce qu'il y a une forte mobilisation? Est-ce que les gens ils sont... En effet, ce n'est pas à moi de juger les gens ou comment. Non, réellement sur le terrain, est-ce qu'il y a vraiment des le problème qui se pose, c'est qu'il n'est pas possible aujourd'hui pour les citoyens de pouvoir s'organiser ou de demander une autorisation pour organiser une quelconque marche. Les quelques mobilisations et les quelques marches qui ont été organisées, ils sont finis par être arrêtés par les services de la police. Vous savez très bien que l'organisation des marches et des rassemblements sont interdits en Algérie d'une manière ou d'une autre. Donc, toute mobilisation est réprimée avant même qu'elle soit organisée. Surtout celles qui dérangent. Hein. On sait très bien que les marches ont toutes été interdites, notamment depuis les événements de Kabylie, et qu'aujourd'hui, malheureusement, la mobilisation. Donc, voilà, le pouvoir il réprime quand il n'y a pas de mobilisation. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de mobiliser. On a vu
On a vu Atkout, bon, parce c'est quand même son fief, donc il y a eu du monde, donc ils n'ont pas pu, on va dire, arrêter. Mais ailleurs, c'est pratiquement impossible, hein, même en Kabylie, Nassar. جد شيء الدنيا انا كنت نسوي لا ذاك غاشي وخدمنا راه نهار سيزفرونا طوا ديك وامان سالم ثورة ثاني الحال كيرا كونيك زمان هذه شرا الحاجه تيخدم زمان هادي سفجن الغيظه نس هادي سفجن ورثاني نس قوم كان يجي لا معنا ذا شو نكون يجد نسوال اني واش وين لا ميان سي لانديفيرونس تاكي كلا كان دنوث ديك تاكي dire les choses en intéressant on ne peut pas se mobiliser, on ne peut pas se rassembler, on ne peut pas marcher. Des Français, des Paris, par exemple, il y a un comité, mais on arrête de prendre des photos de 50 angles pour dire qu'il y a un rassemblement, vraiment un monde fou pour soutenir. Il n'y avait personne par rapport à ce qui fait Salim-Isa. Oui, mais il y a des facteurs qu'il faut pas oublier à Ali. Déjà, d'une, c'est l'été. Le pouvoir algérien, chaque fois qu'il arrête des militants, que ce soit Bouhaf, Khar, Salim, c'était toujours en été. Il n'y a pas que 50 oui, des Paris. Allez, mais après c'est vrai qu'il y a une démobilisation. Ouais. Bah oui, et il a le khof d'Arana Nassa. Les gens ont peur. Il n'y a personne qui veut être exposé ou quand on voit ça, qu'on arrête des gens. Mais en dehors des militants. Il faut qu'ils soient. Non, les militants, ils sont là, les militants. Il n'y en a pas. C'est une poignée, mais il y en a. C'est une poignée. Oui, d'accord, c'est une poignée, d'accord. Non, mais ça, c'est décevant, ces gars. Mais un vrai militant, sauf s'il n'est pas disponible ou il travaille, c'est pas un militant. S'il ne vient pas à une marche, c'est pas un militant. Moi, je te parle de la masse populaire. Je te parle des Kabyles, des Chaouis. Pourquoi il n'y a pas de mobilisation pour les militants, pour des militants des droits de l'homme? Espérons qu'il va y avoir. J'espère. Non, mais j'espère. Il a la mobilisation, il a il faut pas prendre des risques. Maintenant, il a كل دي في جنة كي نسي عجيب على الحالة. Oui. ديال في التصويرات خميس ديال في ودي تزرع خمفوشي سادي سيادي خم الحاجة هذه حمي في واشولتي سادي سيادي في La mobilisation un peu. Alors une question pour Maître Zalkin. Est-ce que vous pensez que c'est la mobilisation citoyenne qui va aider Salim à sortir de prison, ou est-ce que vous pensez que c'est la mobilisation, on va dire l'internationalisation de la cause, et notamment vis-à-vis des Occidentaux, des médias, des députés, etc., qui peut pousser le pouvoir algérien à libérer Salim? En effet, c'est d'abord l'application de la loi, puisqu'il faut rappeler aussi que Salim Isa est poursuivi sur 2 chefs d'inculpation ou plutôt sa publication se trouve à l'opposé de ce qu'on lui reproche. Deuxièmement, s'il y a une condamnation, bien sûr que c'est la mobilisation de tout le monde qui va favoriser sa libération. Tout ça. Entre nous, sincèrement, Maître, vous pensez qu'il va être libéré ou... Parce qu'il y a des chances qu'il soit libéré? Déjà, comment vous préparez le procès? Est-ce que votre état d'esprit, quoi? Allô? Pardon, j'ai pas entendu. Comment vous préparez le procès, votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes optimiste, justement? En effet, on a déjà plaidé. Et on se projette déjà à la sentence. Si une sentence ne sera pas en notre faveur, on va tout simplement faire appel et on va préparer pour la deuxième plaidoirie prévue devant la cour de Gardaya. Et le cas contraire, on va toujours se mettre en garde pour un éventuel appel de la part du procureur, si ce dernier sera relaxé. En tout cas, vous avez la chance de le voir, contrairement à nous. Est-ce qu'on peut vous faire passer un message et lui dire qu'on ne lâchera pas? Absolument, merci. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Maître Zalkin, si vous voulez rajouter quelque chose, En effet, je souhaiterais juste remercier toutes les nerfs vifs de la société algérienne et de la société outre-mer. Donc, on aimerait bien juste vous remercier pour cette solidarité qui dépasse les frontières.
Voilà, merci encore. Une petite dernière question, maître. Comme on l'avait vu avec l'affaire Frar ou Bouhafs, les avocats ont été un peu malmenés. Est-ce que vous pensez que le pouvoir peut vous intimider dans cette affaire, peut vous pousser à abandonner Salim? Ça sera la dernière des choses. Voilà. Merci maître Zalguin, et puis tenez-nous au courant. Et merci à très bientôt. Bon courage pour mardi. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, c'était maître Zalguin du côté de Sibatna. On reprend notre appel, notre ami Aziz à Marseille. Aziz, c'est qu'il tenait dans Azul Filak. Oui, on t'entend très bien. Ah oui, d'accord. On dirait que vous êtes au fond d'un puits. Moi, je vous entends assez difficilement. Bon, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous m'entendez là. Très bien. On t'entend bien. Voilà. Oui. Voilà. Azul Filak ou Naquis. Azul. Donc, moi, je suis, bon, effectivement, comme tout un chacun, je suis scandalisé par ce kidnapping là qui a eu lieu donc par rapport à notre ami Salim. Hein? Donc ça veut dire que c'est difficile de trouver le mot pour exprimer une colère. Parce que cette colère-là, c'est cette colère-là qu'il faut montrer aux responsables en Algérie qui l'ont kidnappé. Moi, je ne crois pas aux arguties judiciaires, atteinte, je ne sais pas quoi, comment on appelle, incitation à la haine ou incitation à la haine et à la division, je ne sais pas comment les termes qui sont utilisés. C'est en fin de compte une attaque contre des personnes, contre des gens qui militent, contre des gens qui disent les choses, et Salim les dit très bien. Hein. Je pense que notre rôle, nous, ici dans l'immigration, parce que à travers Salim, c'est nous qui sont à qui ils sont en train de dire, s'il vous plaît, taisez-vous. Ça me rappelle la chanson Nate Magella, taisez-vous. Tu vois, c'est exactement, on est en train de vivre cette situation-là, c'est-à-dire que c'est pour ça que il faut que cette colère-là, que chacun qui a une colère, il faut qu'il la visibilise afin que les choses ne se passent pas dans ce qu'on appelle dans la clandestinité, dans ce qu'on appelle dans les pénombres d'un tribunal. Et qui ce tribunal? Est-ce que c'est vraiment un tribunal? Est-ce que la justice algérienne est-elle une justice? On connaît ce qui est arrivé à Mohamed Ben Chiko en 2004 et ce qui est en train d'arriver aussi à Salim Yeza, Bouhafs, etc. À tous les gens qui osent dire un certain nombre de choses qui peuvent ne pas plaire, mais Salim Yeza n'est pas un vendeur de cocaïne, à ma connaissance. Et Salim Yeza n'est pas un terroriste. Salim Yeza, c'est quelqu'un qui, au contraire, dans le discours, il est dans ce qu'on appelle, il est dans la mesure, il est dans ce qu'on appelle dans la pondération. Hein? Il n'a jamais été quelqu'un qui dans l'outrance, etc. Mais nous, on est obligé d'être dans l'outrance actuellement. Mademoiselle qui était avec vous, dont je ne me rappelle pas le prénom, disait que c'est aussi... Hein, Zahia, c'est ça? Oui, merci. Voilà, elle disait que c'est aussi une provocation pour essayer de créer une sorte de trouble quelque part. Les troubles sont déjà là. Je ne sais pas si vous avez la colère en Algérie. Hein, je ne parle pas seulement des militants amazirs, que ce soit des Mourel Qbaïl, etc. La colère est en train de monter un peu partout dans ce pays-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, avant-hier, je crois qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui a été assisté à l'enterrement d'un ancien dignitaire du régime. Et ce ministre et toute la délégation qui l'accompagnait ont été conspués et tout au long de la cérémonie. Ils étaient obligés d'écouter tout. C'est-à-dire que la colère, elle est là. Hein. Il faut seulement
il faut peut-être que cette colère-là, de ce côté-ci, il faut qu'elle soit organisée. Il faut qu'elle soit dans ce qu'on appelle dans un but, pas seulement de vider le sac, c'est surtout dans un but de devenir un peu plus efficace dans ce qu'on est en train de dire, etc. C'est pour ça que moi, de mon point de vue, etc., mais cette affaire-là ne concerne pas seulement une affaire de ce qu'on appelle de Chaoui, de Kabyle, etc. Elle concerne tout un chacun qui se dit aujourd'hui c'est lui, demain c'est moi. Hein? C'est-à-dire que ça concerne tous les gens qui veulent dire quelque chose et qui n'est pas dans la lignée de ce qu'on appelle des autorités algériennes. Voilà. C'est pour ça, ce que vous faites, vous, dans cette émission-là, fait partie de ce qu'on appelle de rompre le silence, hein, de rompre l'omerta. Et le fait de donner la parole à un avocat, ça aussi, c'est tout à votre honneur. Et il faut le faire, il faut continuer à le faire. Il faut rendre visible cette colère-là parce que, attention, hein, il ne faut pas dire qu'on est 3 ou 4 ou 5 personnes, si seulement on est que 4 ou 5, donc on ne peut rien faire. Toute voix qui se fait entendre, c'est une brèche qui est en train d'être ouverte dans ce qu'on appelle dans ce carcan-là. Il faut dire aussi qu'il y a, et ça c'est aussi un aspect pour moi qui peut présenter, qui peut être un aspect positif, c'est que actuellement le régime en Algérie, hein, donc le pouvoir en Algérie, est en train de paniquer devant une montée des colères et surtout cette affaire-là de ce qu'on appelle, il y a la guerre ouverte entre les différents plans du régime. Ça, à la limite, ça ne nous concerne pas. Je veux dire, ce qui nous concerne, c'est surtout le fait que cette colère-là qui est en train de monter, qu'il faut l'accompagner, il faut aussi, tout en restant vigilant, bien entendu, être sur ce qu'on appelle sur le front et et montrer toujours, être toujours visible pour pouvoir ce qu'on appelle contraindre ce régime-là à un peu plus de ce qu'on appelle un plus j'allais dire de pondération, il n'y a pas de pondération, pour le contraindre à ce qu'il n'aille pas un peu plus loin que ça. Voilà comment je conçois les choses. Et voilà. Merci Aziz. Tu as autre chose à rajouter? J'ai cru, voilà, j'ai su que vous avez voulu organiser un rassemblement hier. Malheureusement, ça n'a pas pu se oui, les conditions n'étaient pas réunies pour organiser un rassemblement, mais ce n'est que partie remise parce il en faut des rassemblements partout. C'est vrai que c'est le mois d'août, tout le monde est parti. C'est-à-dire que les gens, ils ont droit aux vacances aussi. On ne peut pas reprocher aux gens d'aller se reposer, sinon ils vont craquer, quoi. Il ne faut pas qu'ils soient H24 sur ce qu'on appelle sur le qui-vive, mais on ne désespère pas d'organiser un rassemblement très bientôt et vous serez informés, bien sûr. Et je crois que des rassemblements à Lyon, à Paris, je sais qu'à Paris, les choses se passent. Donc, il y a des rassemblements qui sont organisés à Paris. C'est bien, il faut les relier aussi. Il faut parler de ce qui se passe à Paris. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut l'amplifier pour que de l'autre côté, parce qu'eux aussi, ils font leur part du boulot, hein. Il ne faut pas dire que les gens là-bas sont les bras croisés. À Oumel-Bouagui, il y a un rassemblement. Ce qu'on appelle à Trout, bien sûr, il y a des rassemblements. Le fait que dans ce qu'on appelle au festival à Racontar Tiferdout, donc en Haute-Kabylie, il y a eu ce qu'on appelle une prise de parole en faveur justement de Salim Yeza. Et en plus, il y a eu. Voilà, et dans un certain nombre d'organes de presse en Algérie, on en parle. Ça fait partie aussi de ces mobilisations-là. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle des pierres-là, une pierre sur une autre, et on construit ce qu'on appelle un mur qui permettra aux gens de se défendre, quoi. Voilà.
Salut Aziz, tu me l'as vendredi prochain dans ton émission qui s'appelle Tigri Oussirem, bien sûr, Tigri Oussirem. Vendredi prochain et tu inviteras notre ami Nassar. Il n'y a aucun problème, avec plaisir là. Donc je te rappelle demain pour qu'on puisse s'entendre avec les personnes et avoir leur contact. Comme ça, on peut les appeler, on organise avec eux d'autres débats et d'autres auditeurs vont nous entendre et nous appeler, quoi. Voilà. Voilà. Je peux te l'envoyer, je te lui, je crois. Je mets dans le premier train, il descend à Marseille. D'accord. C'est avec plaisir. S'il vient à Marseille, avec plaisir. Il y a où dormir, il n'y a aucun problème. Il y a le crochet, tout ça. Aziz, c'est un humaniste, mais hors pair. Aziz. Bonjour, c'est toi, Aziz. Voilà, rendez-vous avec Aziz vendredi prochain à partir de 22h. C'est 22h sur Radio Galère à Marseille. Voilà. Ouais. Salut, Aziz, à très bientôt. Allez, continuez. Et on vous écoute. Voilà. Merci. Allez, direction. On va essayer de prendre au maximum d'appels. Hein. Après, on continuera avec Nassal pour essayer de comprendre, faire un petit historique sur Salim, notamment de son combat depuis les années 2000. Yalokne Arash, c'est quelqu'un qui a éveillé toute une jeunesse, qui a mobilisé Adkout en faveur de la Kabylie lorsqu'on a assassiné Gar Mahmoud Silsa. Alors, on va essayer justement de prendre un acteur de 2001, de l'événement de l'Arash à l'époque, un délégué, un ex-délégué de la CADC, Moustapha Mazouzi. Normalement, on va essayer de le prendre. Sine Azoul et Moustapha. Azoul Dalil, Azoul Afouzi Swalino, oui, c'est de la radio Khalil. Azoul Moustapha, Sophie Essek. Azoul Flaou. Ça fait plaisir de t'avoir de l'émission là. Le plaisir est partagé, Dalil. Ça change de la télé. Hein. Ah oui, alors voit qu'elle. Moustapha, les télés تسقط ترى مي راديو كانوا تسقط شويه. تسقط حتى يولكي ليه. هذا عليك تهضر. الزول اخويا عليه، الزول في الاول، الزول اخويا لا راديو نون. لا سلامة صافي بليزير يمد سيد الفاكاساكي. هاد الفرس تاعو نيتسي ذيك يواكل هاد المسلاي في لاغيستاسيون هاكي نسالي ميزا. بلاش كشيني ساعد دي زانفورماسيون سوبليمونتير افضل نصوض غوري les Zouara, qui bien sûr, je suis solidaire avec un frère de combat, parce que Salim Iza, il était un ancien délégué de l'Arash, il était très actif, c'est quelqu'un qui a représenté dignement le mouvement des Ores, c'est-à-dire les Ishaouiens. Il a toujours respecté les décisions que prenait le mouvement citoyen des Arches en Kabylie. Avec d'autres délégués, bien sûr, Chaoui, la Kabylie. Par exemple, c'était devant les brigades de gendarmerie, Salim un sitting devant la brigade de gendarmerie de Tkout. D'ailleurs, ça lui a valu des poursuites, ça lui a valu des mandats d'arrêt. Donc, j'étais étonné parce que je ne m'attendais pas à ce que Salim soit arrêté. Ça m'a surpris, ça m'a choqué à la fois. Parce que les pratiques, le pouvoir mafieux, elles existent encore. C'est l'aéroport. Marzouk Touati Mskin. Marzouk Touati, il est toujours en prison pour espionnage. Alors que le pouvoir Agui nous a présenté, il y a quelques années de cela, présenté un adulte il a été arrêté dans l'affaire, dans le scandale, son attaque. Il a été arrêté pour espionnage au profit d'une force étrangère qui est les États-Unis. Quelques temps après, solide. C'est un espion, c'est son attaque. Donc, Mskin Touati Marzouk, il n'a rien fait. Il a interviewé, soi-disant, un juif.
il se retrouve avec un chef d'inculpation d'espionnage. C'est comme si le pouvoir, l'abrutisme du pouvoir de Bouteflika. C'est comme s'il y a quelque chose à cacher. Les Algériens qui ont l'espionnage. On est tous en train de faire de l'espionnage. On est tous en train de dénoncer ce pouvoir. Plutôt cette mafia qui gouverne l'Algérie. Parce que Dalil, il a depuis le 17 avril 2014, la date du 4e mandat de la honte, l'Algérie est dans une phase de non-droit. Elle est gouvernée par une mafia politico-financière. Ça ne sert à rien de parler de constitution, ça ne sert à rien de parler de justice. Enfin, la preuve, un citoyen honnête, les babas et les 40 voleurs, ils sont dehors, l'inquiétude. Mais ce qui me tue là, c'est la complicité. C'est une complicité avérée du peuple algérien. On te un exemple. Par exemple, le Rachid Kern des Ouargla. Pour empêcher un gala artistique. Et j'aurais aimé Kern pour empêcher le 5e mandat. Ils ont hué le ministre de l'Intérieur, l'ancien chef de la gendarmerie, Ahmed Ben Cherif, qui était ministre sous Boumdien. أثير أحمر بقى على كل حال مشيت في العمارة يدس يغضي في الحال باسكو يروح ويحيا c'est-à-dire que au lieu de soutenir ceux qui luttent pour la démocratie, ceux qui luttent pour la liberté, كل يوم le peuple algérien finalement Mustafa, les paroles, les phrases, le langage que tu viens de tenir avec de la radio, c'est quelqu'un qui t'écoute beaucoup. Les télévisions, tu disais la même chose. Est-ce que personnellement, tu n'as jamais eu un problème, Yilsen? Zara Bli t'a dit pire que ça à la télévision. Tu parlais de Bouteflika comme ça, tu parlais du pouvoir. Pire, Zara, juste un tqarb. Est-ce que Chini, personnellement, ça va c'est un harcèlement moral يخدم mais bon est-ce que le pouvoir il le fait exprès ou pas? Je pense qu'il le fait exprès, parce que Kini, j'appartiens à une région rebelle, Kini quelque part la Kabylie se mobilise tout de suite quand il y a des démocrates qui sont arrêtés, elles se mobilisent. Même si tu me fais marrer, يهون كيني أزكى صبروا الحاجة أدنكر. مي كيني أتصيص يخرج مصطفى معزوزي ما يسوسم. أثن بوينت أثن غنت ما يهفر كريتيكات سعيد بوتفليقة كريتيكات لا مافيا يجي السنين لم كنت بوينها صافي نسن. مصطفى كيني la question يعني direct. Est-ce que un exemple où الناس معطوا بس مي بنيت من قلت الحبس pour détention soi-disant pour détention d'armes à feu à l'époque il فضوا وال باللي كان مشيت من قلت بنت الحبس معطوا بوينارا دونك معطوا بنسن ça coïncide avec l'arrestation de plusieurs activistes politiques. Mustafa Mazouzi n'est pas arrêté. Mustafa Mazouzi, même s'il doit être arrêté, il assume. Est-ce que Bernard n'étant pas arrêté pour donner une image de l'Algérie, de la liberté d'expression dans les télés et tout? Non, mais attention, mais je m'impose. Il n'y a pas de liberté d'expression en Algérie. Détrompez-vous. Des fois, je profite du direct pour lancer des fléchettes. Des fois, parce que la Kabylie est une région rebelle. Tu m'as connu, le pouvoir est seul. Ça n'a pas marché, le dialogue, ça n'a pas marché. Vous avez affaire à des gens convaincus de la démocratie, convaincus que le changement, c'est le départ du système. Donc, c'est pas ça le problème. Bon, on connaît l'expérience, les arrestations en 2001, même Selim Iza, il avait un mandat d'arrêt en 2005. D'ailleurs, je profite une anecdote à Selim.
Salim, il a fait partie des 24 nés qui devaient prendre part au dialogue pour la mise en œuvre de la plateforme Al-Aqsa. Le dialogue né le janvier 2005. Donc, avant le chemin, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Donc, Vlad Abrika, quand il était en face de Qaddash al-Houkouma Hamdou Yahya, parce que je le respecte pas et je supporte pas de citer son nom. Alors, Inès Vlad Abrika, Inès monsieur le chef du gouvernement, nous sommes respectueux des lois de la République. Nous avons un délégué qui a été mandaté par le conclave de Tizi Ouzou, qui a été désigné pour faire partie de la délégation, mais tellement il a un mandat d'arrêt, il va arrêter de chemin à la salle de réunion, afin de régler la salle d'attente. Il faut régler son problème. Donc, il a demandé à son conseiller, qu'est-ce qu'il y a lui de faire. Il doit vider son mandat d'arrêt. Donc, il est parti d'Alger, il a حارمي الباتنا طازولت يشمل الحبس صباح ثم في فيدا المنضد داري يغالد مي ça n'a pas empêché باش تزرر البوفوار في خلينا نسيني نشوفوا نتاعنا دونك لا ديليغاسيون elle était hébergée de l'hôtel du port à Alger. Imaginez-vous à 1h du matin, le deuxième jour, je me rappelle, c'était le 7 mai, le 8 janvier 2005. Imaginez-vous, à 1h du matin, la police, la gendarmerie de Sidi Farouch, elle est venue à l'hôtel pour arrêter Salim Izza. Ils ont demandé la clé de la chambre Salim Izza. Il était hébergé avec Davou Saad Marbi, Davou Saad Qassi, le doyen des délégués. Ça fait cela 2 ans. Alors, je trouve la gendarmerie, mais je trouve que Davou Saad Marbi, il était beau qu'il fait de la gendarmerie. Il fait un chef de brigade, mais le chef de brigade, il a demandé auprès de Salim Izza. Il a giflé, vraiment, il a giflé. Les gendarmes, ils se sont rendus compte, ils ne se sont rendus compte qu'en voyant Vlad Abrika, parce que Vlad Abrika, il était juste devant la chambre de Salim Izza, mais Vlad Abrika, ils se sont rendus compte que c'était un délégué de l'Arache. Bon, Vlad, il est connu, la gendarmerie, il ne peut pas résister à la tentation de les agresser. Donc, il y a eu une bagarre générale avec la gendarmerie. Mais les gendarmes, les roulent. Donc, pour vous dire, Salim Izza n'est pas sa première mesquite. Donc, il y a des antécédents, c'est pas Kenekagi. Oui, il avait un mandat d'arrêt qu'il a vidé dans les affaires Nintkout, les affaires du mouvement citoyen, liées au mouvement citoyen. Et après, dans le cadre du dialogue, toutes les affaires ont été annulées. D'accord. C'était les préalables pour le dialogue. Il y a Nassar qui veut te poser des questions. Bien sûr, avec plaisir. Azoulak, Mustafa. Azoulak, Nassar. C'est pas un reproche, mais je voulais juste vous reprendre par rapport à Ndekant Djalawa, limite de notre فلاكتينو كنتمنى لها بيان سور كنتمنى لها الخسرانه ونتمنى لها توطل يعني ميدنا شغل خاص كتيني تقارض تصم تمثال لا معنى ورجين اون توكا خاصو لما خدمنا كتصم تمثال نظن تصم هورن مي ورجيني كون الحبس تنظاس باسكو بوتيتر ها سي بارابور لا سبيسيفيسيتي نتمور القبايل à chaque fois ملو كان داوينا ديموقراط سي تو الموند كي فون سو موبيليزي il y a des démocrates actuellement et malheureusement atas ils disent c'est ouais nous mince c'est radio c'est télévision تمثلين في محيا في شككنا دي ضوي ورقلا باسكو يروح دان جينيرال باش كنا دي يحضر الجنازه الجنرال النظام لما نوس نسلا شككني تقصت نكون امذيه كان ما سيني سابنا عليها يتوطف depuis le 29 novembre 2017 قرايبه حكم ناس كوس الحبس même si c'est un artiste et n'a rien à voir avec ce qu'on lui reproche c'était un dossier vide لما نحكم ناس 60 بسيف 60 محياث لان ديرني غطاس لي سوبورتر لا جي اس كا روحنا دوانين لا فينال لا كوب دالجيري تفنتنس لي درابو القبايل اساكي نيسان دي كونفوكاسيون بور لو 30 سبتمبر لانكري 3 اكتوبر لما انا ولو تاسوك بدنا غارسن فاي دينا هذيك يا دي شوز كي سباس اي سوفي جوست بنادم هذه اللي نيس هذه الديم زونيس
يزيغنا دي سو ثبغس ادي مسلا فلاسنت وثنمات بون الا قد زرميوت الحاجه فانا ما نهضر فيه تسلمي كايني جي با لا ما لونغ دون ما بوش كيقارن كايني ديجا ما تهضر ديجا il faut pas reprocher aux citoyens ياك لا باسيفيتي parce que nous avons des partis politiques soi-disant de mouvance démocratique. Pourquoi vous ne reprochez pas au RCD et au FFS de ne pas soutenir les détenus Si, on n'arrête pas de les dénoncer, Mustafa. Mais ne le prend pas personnellement. Ne le prend pas personnellement. Ils sont le pouvoir local. On n'arrête pas de les dénoncer, mais oui, Guinée, ils ont vendu leur âme au diable. Et ثورة ماشي باسكو يوني الزنز يوني عمد يتكا ماشي يوني عمد يوني الدراسة باردة نقارني كاف يتسدو قلنا في الدراسة باردة زغا ولا نكوني غادي يوغال سي اون جوستيفيكاسيون سيلونسينا لانديفيرونسنا ماشي لا شتي بايور الجاريو كي فا جوستيفيي ما لا شتينكيني le problème en Kabylie, c'est cette division. Le pouvoir a investi dans la division de la Kabylie. La Kabylie, par exemple, j'active en mon nom personnel. Je ne suis pas en train de parler au nom de la Kabylie. Des initiatives citoyennes, la citoyenneté des mouvements citoyens l'arrache. Aujourd'hui, par exemple, la démarche, des meetings, des caravanes de sensibilisation pour la baptisation du nouveau stade au nom du rebelle Matoub Lounès. Et je parle des détenus d'opinion. Je dénonce ce qui se passe en Algérie. Je dénonce le pouvoir de Bouteflika. Je dénonce les voleurs gays. J'ai senti que la population adhère à mes discours. Mais pour garder la mobilisation, c'est difficile. À Sagui, par exemple, c'est les détenus d'opinion. Qui personnellement oui notre soutenir parce que le MAC oui notre soutenir parce que Stamati oui notre soutenir parce que Itzala et la Kabylie c'est clochardisé un exemple Dalil Izara en 2015 Izara l'art et la Kabylie mais il a fait des meetings est-ce que vous trouvez normal pour la commémoration de l'assassinat de Lounès Matoub en 2015 il y avait 100 personnes pas plus. وبعد quelques jours après تولي الشاب زهوانيه تشول الستاد ديال الكابيلي اللي تيزيوزو زرا فو بارلي كيلكي كي يابي دوفون الستاد شاب زهوانيه تشول الستاد وساند بارتو وساند سي الاربعه وساند سي عين الحمام وساند سي قوتواسي في سي تكجير سي معتقه سي تيزيغنيف لا il faut se poser des questions ثورا il va solidariser c'est vrai qu'il va solidariser avec Salim Isa mais c'est le Facebook. Je suis solidaire. Ah non, je suis désolé. Le combat, c'est pas derrière un clavier. Le combat, c'est le terrain. Ah non. Est-ce que les gens, ceux qui croient encore à la démocratie, à la liberté, surtout aux libertés individuelles et collectives, qui est privé de sa liberté. En plus, on lui colle un lourd des lourdes accusations comme espionnage. Salim Izegui appelle à la désobéissance des Ardaya, c'est très grave. Normalement, dans un pays de droit, puisque la crise de Ardaya a été réglée soi-disant politiquement. Il y a eu un apaisement entre guillemets. Donc, Salim Izé devait bénéficier automatiquement d'un non-lieu du moment que les principaux accusés de l'affaire Ardaya, dont il a Dr Fkhar, normalement Salim Izé, les vides du mandat d'arrêt. Je suis optimiste, mais le déférera mardi prochain, c'est qu'il cherche le pourrissement. Allô Mustafa. Allô Oui, on est là. Justement, est-ce que tu as l'intention de lancer quelque chose, une pétition, une initiative citoyenne avec tes anciens compagnons de l'Arrache, éventuellement pour... Bien sûr. Nous connaissons Machi Hacha, à tous les détenus d'opinion. Où ils soient, parce que nous connaissons des militants de la démocratie, nous connaissons la citoyenneté,
On s'est vu avec Vlaïda Brika, on a parlé du cas de Salim Izaï, de Marzouk Touati. On a l'expérience par rapport aux autres forces émergentes en Kabylie. Nous allons sur le terrain, nous allons sur les actions. وقيلا نكوني دي خلقنا فريد اغلق بوفريد en 2001 mais نكوني اغلق بوفريد c'était politique ماشي citoyen parce que les revendications kabylie elles ont changé elles étaient politiques d'ordre politique نتسمع في مزيغ انا غلق فريد في مزيغ انا غلق فريد باسكو تسوينا انا لي ميليتون مزيغ ولا نغلق فريد باسكو ولا شمال ولا شتريسيتي ولا شي بردان افن الكرون شون c'est une mutation donc نكوني il est de notre devoir, nous qui avons l'expérience de la rue, je dirais de la rue, parce que, si c'est le politique qui dit la Kabylie, jamais le politique qui dit la Kabylie. C'est la force, c'est la rue, c'est la protestation, c'est la grande mobilisation. Donc, pour vous, Mustafa, donc la solution, puisque le constat, on le partage tous, la solution à Rorik, c'est quoi? Est-ce que c'est la mobilisation? Non, pas une méthode de Chine avec deux de l'Israël. Sous maintenant, j'ai choisi de la rôle qui l'a cassé à des laves, il y a un Chine qui s'est mis de cela, c'est à l'expérience, c'est la Kinema des natures Chine avec deux de l'Israël, qui n'est pas avec les citoyens en dehors de la Kabylie. Ils sont reconnaissants, ils admirent le combat de la Kabylie. Nous, contrairement à la Kabylie, c'est un guide. ولا شواتني دي سوف سافريد ولا شواتني اسني ملنا اش الا قد خدمن peut-être Denix خسرنا نظرا en 2001 parce que même les guides en 2001 qu'est-ce même si c'est pas le propos hein même si c'est pas le propos parce que ما تقارت مسلايا يتسن en 2001 on a vu personne dénoncer les assassinats et d'Arménie Mourtel Qbaïl tu parles à un journaliste tu parles à un spécialiste de la communication qu'est-ce qui s'est passé en 2001 c'était خدمنا à huis clos القربج le huis clos c'est le mizan يبتنا tous les journalistes qui en ont parlé le matin اسمع زعما باللي النحر تكوت ils nous ont empêché de rentrer à Tkout. La gendarmerie a des barrages où on nous a chassés dans notre propre pays. Parce que le mouvement citoyen, c'est la Kabylie. Ça fait en 2001. C'est pas ça l'ordre du jour. C'est pas ça l'ordre du jour. Mais je crois le discours héguénique, même si je respecte tes convictions, mais le discours héguénique ne me parle pas, il ne parle pas à énormément de gens. Je crois le mat, c'est comme si bon, le constat, on a tous fait le constat. Mais ils se sentent le droit. On a massiné ça blali ou ailleurs, c'est souffle là, tu planches le théâtre, pointe à la حبس حكمنا سا سكواس. هذا وين يوم تواتي أسحكمن سبعة سكواسن parce qu'il tient un blog. هذا وين يوم سالي ميزار واحد هذا يمضى الفا بس ثواني الحبس. Pourquoi ils se sentent ce droit? C'est parce que peut-être on se prend tous pour des champions, non on se prend tous pour des guides. Non peut-être un petit soit la solution Chine. Avant de parler de la solution, je veux poser la problématique en Kabylie. La problématique en Kabylie, tu prends par exemple l'exemple du MAC. L'exemple du MAC. Est-ce qu'à ce jour, par exemple, il a soutenu ce qui se passe des rives marocains? Est-ce qu'il a demandé la libération de Salim Iza, par exemple? C'est le problème. C'est-à-dire que chez nous, ouais, Mustafa, on ne peut pas justifier notre indifférence par l'indifférence des autres. Le MAC, c'est un mouvement. C'est pas juste X ou Y ou Z. Tous les citoyens, tous les militants qui se reconnaissent dans le MAC, ils sont tous solidaires avec ce qui se passe dans le RIF. Ils ont tous condamné à initier Marzouk Touati. Les militants, le MAC, les militants, le RK, les indépendants. Avec tout le respect, parce que je suis un vrai démocrate et je l'ai prouvé. Kine Farha dans une télévision algérienne, je l'ai défendu mieux qu'il se soit défendu lui-même. Quand tu parles de mouvement, le mouvement, c'est la rue, c'est les actions. Je suis désolé. Mouvement, c'est un mouvement, alors que tu existes qu'un Facebook, un mouvement. Je suis désolé.
مصطفى ولكن ديجا دون زون مارش يتيزي وزو ما نخدم اوتوكريتيك الا كتنخدم كوريكتومون كاين فايل بيان سور نو نو انت اللي خرا في مالنا بيان سور ماذا قال له اساكي ثمورت القبيله ما كيدنا تسقلين ديفيزي اساكي وقف ليونا دي سوتيني واحد يستقسيو دابور نسيت تدرتيس ذا شو ما تزال خاطي نمس فاهمك فاش تاقي ما انا ملا كينو فريد قلنا في Yana Dargaïd avec beaucoup de sympathie. Il ne faut pas le prendre pour. Voilà, je ne te reproche rien du tout. Voilà, il a défendu, il a eu le courage. Je porte pas les mêmes idées que lui, mais par exemple, là, sur les guilles, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, dans un match, le match, les actions à Segui, assis où le maître dit on a une marche, on a dit il jamais là, la marche il n'est dans le match qui se le fait. Ça ne veut pas dire que c'est la première force politique qui est morte. C'est pas ça du tout mon propos. Mais vrai, c'est un mouvement qui mobilise énormément. Tu as le droit de dire qu'il mobilise énormément. Mais voilà. Moi qui avais fait partie du grand mouvement citoyen, je suis une grande mobilisation. Ah oui. ماشي المكايدين لا موبيليزاسيون زعما شو لا موبيليزاسيون ملو كان المكايدين صوت يموبيليزي اما كان يموبيليزي وقبل غادي يسوفلي الموفمون ça veut dire avant تقصتنا لي نيغوسياسيون تقصتنا تيناتيني ملو كان نصوب الموبيليزام le 14 juin ملو كان لي dans le même contexte ملو كان لي dans le même état d'esprit ملو كان لي زكواسني ودير ناس نراسا اسنين كوني نسا ان بروجي بوليتيك نسا اون فيزيون كلير اون فيزيون نيت ونقرانا نشوف غير درمي مورت القبيل ابري ود نهضر على لا سويت ا دوني ça veut dire mettre sur place ne serait-ce qu'une autorité provisoire مورت القبيل ود نتوغال راه 2000 عدان زرا بلي سي با البروبو ما تفغدري بوسن مسلا avec un grand plaisir mais c'est جيت مسلا داف سليم فوالا سيجنت مسلا داف سليم مسلا داف مالسيني سابنا لوا مرزوق تواتي فيني ضرون اوسي محفزه كما تزفزافي قلنا في الريف فما محفزه كما زعنا ندملان مسلا داف محيا فاقي ذا شو كل يوم دقنا ذا شي كزمر هذا يخدم ذا شي كزمر هذا ياوي ذا نصار مصطفى ثنمير ثنون بالك تص يقفغن إذا كنت نظن مصطفى كنشكر تص وإذا كتخدم ضيضا لو ناقي تروحوا ذي تدار ثايض ذي تبديل ثايض ممتع يوكني طلب ذي لونار نتيزي وزوها مايلوث في اسم المعتوب لوناس فرصة كنت هونيس غاس لعنا نفرش طاحي السوجي نصار دليل سلفتي. Juste une petite question à Tzfar, on va ouvrir une petite parenthèse. ذاش السؤال ذاك الشيني ميديوسا حدد الوخام لوناس. لا سيتي لونت لا سيتي لونت كيني جو ناريف بلو سويفر مليكه معطوب كيني بيرسونيلمون دو جور اون جور ياك المو ديسوا تهضري ذي الحاجه سكايله تخدم الحاجه النظام اما كيني باغ اكزومبل اسمي la première fois où j'ai eu une discussion assez musclée, c'était lorsque il y avait la plateforme Al-Qasaranda, elle nous a reproché l'enquête sur l'assassinat de Matoub. شو سمع كيني؟ ناس أمريكا إلا قد زرد شو تهضروا. D'un côté, Saïd Sadik, Nordinette Hamoudi, Finaran. De l'autre côté, tu nous reproches une mouvement de ne pas mettre l'enquête sur l'assassinat de Matoub. كيما قلت زرد الوثينة، أنا مو ملونكتي. كيف يوث ابري روح زمان بوليتيكمون elle est déphasée. Elle s'est réconciliée avec Nordinette Hamouda. En بعد elle s'est réconciliée avec Aytman Guellet. En بعد elle a permis le pouvoir à Dikchum. Elle a insulté les militants du MAC et qui n'arrive plus à suivre. Qui c'est un unificateur. C'est un rassembleur. Il a rassemblé les forces démocratiques, mais chez le pouvoir. L'ONS, il a mis sur le même pied d'égalité le pouvoir et les islamistes. Donc, des oligarches, point d'interrogation. Là, sincèrement, heureusement, ils m'ont dit il reçoit des gens qui l'ont combattu. Sincèrement, vous parlez qui n'est pourtant, je suis tolérant.
زعما فرحه من ديسا يتمنقلات باسكو يتمنقلات دوبوي 98 راه داري ساردينا رمي ذا بريد هاكي او ميو نور دينيت حمود يريد السلاح الناس معطوب هي ماس او ميو مي باش هذا هو لي كاع دي بوفوار انت تشم تسخر سلع زال الحرمه الوغ كو نوثني اي فوزون اي طون امبيشي دافوار ان بروسي للناس ان بروسي للناس وستيدف كان قالوا كان ميم شين بارودي دو جوستيس قالوا كان شو كلاخ ايزون جوجي كنت ولا مجوج انا ملك مجنون حكيم شنوي il n'a rien à voir dans cette affaire رئيس ديال الحبس اسم الله ديال الحبس ضرب العروش ملك نكوني انا ملك مجنون مي الا كنت تمثل مع طب الناس الا سردين دون ان ريستورون حكيم شنوي لا يبعد اما دونك رانا سنا ان بروسي بارتيسيباسيون على لاساسينات de Matou. Donc, mais la participation, oui, il participe. Donc, l'accusé principal, il a. Donc, il a le droit. Mais Malika تسمح دي لا فيريتي هاكي تسمح دي الكومبا للناس فمسليت النيد يفرون الصح غورس نتاف لا كان يشرح لا كاز مع الدين سميت لك مصطفى ما بغيتك ديني ضوال انت كاع كاين بغا دينا باللي كنا قلا اون سي كونسيرت افيك دي زونسيان ديليغي كنا سومالا peut-être parce que il faut pas faire une action dans la hâte on est en train de se réunir نكوني بالك كنتي تفكاو اكسكلوزيفيتي ان شاء الله كان هاتي لي لا فولونتي دو بيان فير باسكو نكوني اون ا بري نون ريسبونسابيلتي en 2001 on doit prendre nos responsabilités actuellement ماشي في سالي ميزا ما في لي ديتوني نكوني بارابور على لافونير تموت باسكو si on n'empêche pas ياك ce qui est en train de se préparer pour l'Algérie c'est-à-dire le scandale le honteux 5e mandat on est indigne d'être des démocrates. Donc, on doit faire quelque chose pour barrer la route à cette mafia qui est en train de dilapider les richesses là, où elle est en train de faire étouffer toutes les voix qui aspirent à un changement réel, à une vie meilleure. Le combat continue, Inch'Allah, Inch'Allah, c'est la nouvelle de la libération de Selim Iza, parce que elle est caduque, l'arrestation, c'est les caduques qui sera avec quelques journalistes d'Alger qui ont des affinités avec les gens du pouvoir. Apparemment, l'affaire Ngardaïl a été réglée politiquement, donc les libérations, les téléphones. Je pense qu'ils vont faire la même chose pour Selim Iza, surtout que Wallen soutient la Kabylie Timor. Inch'Allah, Touati, Inch'Allah, il y a la grève de la Fénis, il a qu'à dire. Voilà, le pouvoir a dit la grève de la Fénis, Harwara. Ça fait même pas une année, un journaliste, il mourut dans le Hafs. Talmat, Mohamed Talmat, qui a dénoncé Saïd Bouteflika, Bounta el-Hafs, il a la grève de la faim, gentil il meurt. Donc il a qu'à résister, il a qu'à résister, la Kabylie Sanidis, parce que non seulement il est innocent, en plus il a le droit de s'exprimer, il a le droit de faire interview qui il veut. Il a interviewé un Israélien, Bouteflika, il a serré la main à Ehud Barak. Bouteflika, il a invité Enrico Macias à venir à Constantine. Pourquoi halal alaykoum haram alayna. Donc il faut se mobiliser, il faut médiatiser l'affaire de l'arrestation. Il faut piéger ce pouvoir parce que devant l'opinion nationale, déjà ou lèche, dicterait l'opinion internationale. Mais il faut pas qu'une force politique s'accapare du dossier. Il faut que si toutes les tendances, les FFS là, mais c'est le haram devant ces arrestations. Les RCD kif, ça les députés de la Kabylie. Bon, on les reconnaît pas, les députés de la honte. Les députés de la honte, mais au moins le souffle un pavle, faites semblant de défendre les détenus d'opinion. Malheureusement, قيمة كان الشعب ما إلى الشعب يؤمن. Le message pour la mobilisation, on va essayer de revenir. Sinon c'est un combat individuel. Merci Mustafa, merci beaucoup pour ton intervention.
Et je vous souhaite bon courage. Tu es le bienvenu quand tu le souhaites, il n'y a pas de problème, les portes sont ouvertes. كون إذا أنسان مثلونا فاش تخدم ما قال يكون في تمورت الغربة سي با إيفيدون باسكو نورمالمون ساعة من لي بريوكيباسيون نون ساعة من الشغلات نون كومام جابريسي سكو فو فيت أما سوا ليون سوا باري سوا ندنيرون فريمون شابو باسكو وين يطفن في النفس ديال الغربة سي كي لي انجاجي خاطر ثورا لي جون سون ديفوني انديفيدياليست احليه لا ممكن كان شحال يتروحون لا ماس جوفيني اللي تروحون سي لا كابيلي لي جيتيديون يتروحون او تصغننا لا يتبنى العقل دونك جو سويت بون كوراج ولا دياسبورا اللي تمورا الغربان حواجيثن اما باغ اكزومبل كي ثورا غير الفيسبوك قبل ما تهضر اذا ما سمحتي كثاكي جو في مونوبوليزي اون مينوت لا بارول غير يوني خدمنا نابيل بور بويكوتي لو غالا دو ايتمان قلات يدير علاوه Bon, en tant que position politique, je peux dire beaucoup de choses avec Meglet. Mais en tant qu'artiste, tu n'as pas le droit d'appeler au boycott. La démocratie, il a un gars là. Où il va aller, où il va aller sur le au lieu de se mobiliser pour boycotter la plus grande arnaque du siècle, c'est-à-dire le 5e mandat, des appels pour boycotter nos propres artistes. C'est décevant, c'est pas ça la Kabylie. En tout cas, une information بالك والسلامة. عندك ولا مزيك la Kabylie دي تدرين c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la sécurité. Il y a une bagarre, une rixe entre deux jeunes des Tavlava, la commune Omalo. On a eu deux assassinats. اللي ثمور في القبائل. فيلاس فواكال وكان مقارا كان للبلان كان باطلو تسوي طرا انا عندك بالله كابيلي الي ندير ذي توريث موسى داغنا كش من مغان ثم غارث بويناس دهفيس بويناس ثم غارث مغانس انا شاردي بالبوفوار Merci Mustafa. Merci beaucoup. Merci Mustafa, bonjour aux compagnons. À très bientôt. Voilà. Merci. Donc c'était Mustafa Mazouzi. Allez, on va se reposer avec une petite chanson. Soirée. Allez. يغيث وغرما قران أكو تقش والدين غمان فوزك من الداس ليمان ما مواصاك ذا هنيك غران هاكري زندام ما مواصاك ذا هنيك غران هاكري زندام أكيني غانك ذا فنان تودرتين وتستحزان الريغي ملذك زريان أشم وريبان أرى أكيني غنك ذا فنان إشنان يسفران يوران خدم غطي زلاتيني زلان نوي غطرات سيسفران مني أكيني غنك ذا فنان يمسلاين ودين أيام أين عاوز غايوضان السيور ديولا رامني أميراك خدم غشنا ما يسافر ذي الموا أميرامي غاسني ترام ما يفسنش ودنتسوقنا أميرام مكراغتينا أميرات خزرت ولا أي بريد ونتفكر ميرنا واحد ذي وإنك نيدي قرن وحدث هذه حكرتي ولي في ثم قاضي يحبس مريلا ردي السليم تعكم في سمارتي يسرس وانت رفض ما تستغلين وذكر وذي وهم ذاك اسمك يطفال من السجين
أين بوبا ذا سوان ما رزد ذروغ ذاك السار وين يقارن زمر غسن هذي دي حبس ما يزمر هذا سيسن دي فسن سيد مرني ساتي مكان ميسيس ديك ديك ضرن سيد ناس يوثا سكار ما في الدار غلتوش الفوخ بينك نور نشبيح يشماث عندك ناس ذلقيس وبوخ الريح ثرم اللولات ما يشركي غوسا وشموخ حضروا ذي فكسات يا المرايف فرغ وفروخ يتسفري وكنا ذي يمات سهولة شي تسمى كير غسان أكن اللاني ذا سمليغ أكن لي تسمى كير غوضان نكذا طلام ورجين سفريغ ذا مغليث شد غاري ثرن سترا مر والو تمنيغ هاي تلقى يدي شدان جثي يا بريد عبديغ يونيش نستق غيليث نظرة غفاش ويشنام يونيش نثق غيليث يزرى غفاش ويلام سديان تبسره تسافريث دكتور يتبديل ثردام وينو الناس عيثا ماكيث خاص يسعى وذا شو يسعى مني غاك شوي ططاس زريف ودفهم غرام مني غاك شوي ططاس زريف وركيلا قرام يخصني كودنك سيلاساس ذيك كوري ديكوري وشمال وانك نومك سني ماس ذيك السورة تجينا ثبرنا تزي تمريلته يظل يطش في غلان ولك ما حوج غا تجميلته تاشيكي حوج وين يظنان خصك ورسي غيث ثاثيلت ولو ميش جيان وانتي تشغل تساوي ثيلتا يا الراشية ووان خصك ورسي غيث ثاثيلت ولو ميش جيان وانتي تشغل تساوي ثيلتا يا الراشية ووان في يوغان ماكشي داينا ذا ونحكو عين الطاوان ورزمي الغذا ونسلو غيفاس نتورزان اي فدنك يا ونفكني مسلايان تاكي ما مدناش خلي قريب بردان يا عرق وبريدي وساني خلي قريب بردان يا عرق وبريدي وساني وكل غسيق نوان تراجع تمور ذات الليل وكل غسيق نوان ارجع تمور ذات الليل اسعد الدين والسان اشم وريبه نقي مغعريان بغي حبيب وغي الليل عين في يوغان ماكشي داينا ذا ونحكو ايم الطاوان ورزمي الغادا ونسلو غيفاس نتورزان اي فدنك ونفكني مسلايان تاكي ما مدناش لحسابك والريغ هاكنا كن نظني قفو لحسابك والريغ هاكنا كن نظني قفو أقموضو فيه تحصل الدقسة يلا أقموضو فيه تحصل الدقسة يلا مشكاين ويغ ما تشكا يبغى يقول نغر الريغ ورزمي رغال سلونا أين ذي يوغان ماشي ذينا ذا ونحكوه عينيك يلهاني وغالي ذا اسمك ثيم عينيك يلهاني وغالي ذا اسمك ثيم عينك يعدانا ريحة شديد شثيم عينك يعدانا ريحة شديد شثيم الحفظ غبلان
ورفن ذي نصمن الاول ذي وهمان هذه حمصة ذي السيتي اين ذي يغن ماشي داين ذو نحكو وقرندي تواغيث واغيث ويشي زمرن قرندي تواغيث لا نتسيسي زمرن توزتن دميث هذيك تقري في السن توزتن دميث هذيك تقري في السن وتغضر الدنيا تطفي تتمدد وين تقبل الليل ذنك قلي قراون عين ديوغ ماشي دينا ذو نحكو. Voilà, c'était Zdek Mouloud, Al-Far Stagounissa Dalil, pour annoncer que Zdek Mouloud, je l'ai annoncé la semaine dernière, et sera là avec nous à Lyon le 10 novembre prochain à la salle de la Mutualité. Palais de la Mutualité, ouais. Au Palais de la Mutualité. 10 ans pratiquement, 10 ans après. Hein. Ouais. Ça fait 10 années qu'il n'est pas venu Zdek Mouloud à Lyon. Donc il y a une très bonne nouvelle pour les Lyonnais. J'espère qu'elle descend. Moi j'espère. Dalil, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des en Lyon et les ont. Oui, bien sûr. D'autant plus qu'il a été annoncé une ou deux fois. Ça ne s'est pas concrétisé. Et puis voilà, le Mouloud, il aime bien. Là, ça va se faire. Il travaille avec des gens qui sont un peu militants quand même. Hein, bien sûr. Oui, Dalil, et puis mais vite fait qu'elle testera par Faratas, donc c'est des places vraiment limitées. Je préfère des places limitées, on en parlera. Ouais, ça sera courant août, les places seront en vente, et puis voilà. Puis voilà, c'est une bonne nouvelle en tout cas, parce que voilà, le Mouloud de Haddad Bouawel, c'est un grand artiste avec un grand A, voilà. Un des rares d'ailleurs, actuellement, dans son style. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui font du bon travail, mais dans son style à lui. Ah oui, c'est un chanteur engagé, un chanteur de texte. Il y a Razan Awel, Haddad Bouawel, et ça sera une très belle surprise. Enfin, ça ne sera pas une surprise. Un gala organisé par l'association, il sera organisé par l'association Thamoul, comme d'habitude, avec Segmet. Thamoul, c'est Lyon. Voilà, Thamoul, c'est Lyon. الزلف اللون كل يوم اسقسم جاز Je suis là encore une autre fois. Merci d'être là. Prononce. Voilà, nous allons Dalil pour prendre d'autres appels. Voilà, d'autres appels, direction l'Espagne. Ouais. Hola, amigo. Allô? Allô? Azul. Khoder, non? Il y a des coupures, Khoder. Allô? Normalement, de l'Espagne, c'est la connexion à Khoder. Allô? Salah, Salah. Allô? Oui. Salah. Azul Salah. Bon. On va essayer de le reprendre en attendant. On va essayer de prendre notre collègue D'ailleurs, Nassar, tu sais, juste comme ça, par curiosité, j'ai appelé son numéro. Ça me fait bizarre d'entendre sa voix. Allô? Tu l'as pas fait toi aussi? Non. Non? T'as pas voulu le faire? J'ai pas voulu. Il m'a pas. Il fera avec le là. Allô? Non, ماشي صالح ياسين. الو زول غير تمثل ميدنا ولا؟ وي زول ياسين شعيو. اوكي زول فلا ونزول الدليل. زول فلاك صافي. زول نصار زول عليم. زول زاهية. زول زاهية وي سورفي.
Ah, pourtant, tu as la caméra. Ah non, remarque, elle est coupée. On voit pas la caméra. Voilà. Oui, mais comme الدليل يكتشورنا رحبات دونك زاهيه مسكين تهضير على طاس دونك قريب نتسوس. Voilà. Ah, ils défendent toujours les femmes. C'est gentil. Voilà. Ouais, c'est bien. Je n'ai pas dit de bêtises. Bon, je vais essayer d'être bref. Je pense là nous parce que l'heure est grave. Voilà, Canada devant Salim, à vrai dire, où j'ai pas eu l'occasion en fait de assister à Mlih. Peut-être qu'une Moulay Nouvride, et je pense qu'il a même Nassar. On a discuté, mais le souvenir, en fait, ce qui m'a interpellé, m'a impressionné, c'est que c'est à la fois son parcours, parce qu'une c'est mais c'est son parcours inné, et surtout c'était sa modestie. Et ça, c'est parmi les qualités des grands hommes, on va dire, hein, parce que et souvent et donc rien que pour cela, en fait, je tiens à lui rendre hommage déjà. Et puis, avant juste Sour, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Mustapha, et j'ai toujours apprécié ses interventions, surtout en fait sa franchise. Mais après, il y a un certain paradoxe machiné. La problématique, pourquoi il n'y a pas de solidarité, en fait, les Algériens, en général, hein, sans qu'on rentre dans les détails, c'est que nous sommes le guide. Mais le problème qui se pose, si on soutient que le guide, normalement, c'est la même chose. Et si c'est pas la même chose, donc je pense qu'il doit y avoir un problème plus profond que cela. Donc c'était juste une remarque que je voulais faire. Effectivement, le problème est beaucoup plus important qu'une question de guide. Et concernant Salim, j'aimerais dire, en fait, je l'ai déjà dit, je pense pas que c'est une exception, l'arrestation au Salim. L'arrestation au Salim, en fait, elle fait partie d'une grande manœuvre de l'État algérien, qui commence pas, je pense que en fait ils ont plusieurs plans, hein, plusieurs bombes à retardement. Donc après, on n'est pas dans le sérail du pouvoir pour qu'on sache exactement ce qui se passe.